Sabi bia boko. Bache boko. Okay. Wodi bache from Doris Ajiwa. Doris Ajiwa. Doris in from Afriba. Fia Yesu ame for to ase MP aye penny bibi ofinu. Okay. Yo, the buy and say grab one time and so bonoma. I say who born to say well to me that should be. If you name money at that farm, Kataki to every to her. Let me the bench it to Nami that's no catch and coffee say. I want Jimmy Papa, send a mid from now. What Demi? If you did one nice and or ba, nice and or ba, nice and or ba, after the nice and or shayamba. Oshayamba no onakasa to fom kakra bi ben se yenjine yenda so ene ya jine yeda so iti ho chuchu ba ni nyina na baka cha ni sera me pa cha na ere ka no no tai frame era me pa ucha momodi ana yensa ntia biem yen hwe nkola no se nkola no mo beye mienu eti se biye ya antenas ni etimi anhwe mo ebe ha omudachi ti o kan san ma mi so mejitu mu ni esanti na ye enti etiti wa na yin samba na ayem yen san yin sen o si yin sen we so asan ya babie ma da ni ne onwa de ye ene be ya ma yen no ti ko bi sa hospital say ye ebe jison ena mi said that boss ke bi man eni me pe no discan brain say mi ngina ni say but just scan em refi kakra enti mi ji scan mi ko ye stand na mi ko ye lab na mi ko mi di bi insurance na mi di bi apply for card ena de ka mi ko ti ankola ni school fees na bet na ase te o no be bisa mi say ma ko ya na mi si da bi o say o da wa so e di papa mi ka say nchira wa un pesa o be fa ma asem koyi ade amini wa ka asema wati ase diska be wa nkoya na ni bufu ye no ko be 1 week no tunu nansi be be woye internet scan kakra so wanti mi didi kakra edu be bi na se the scanner sign mi so yale abo mi se we de ma bo mi yale papa iti mi friend say wa mbona me ma mi scan no go police station ko report mi say mi yale sans wa mi timi fa nya eduma e no buy na start be ma me o ma na wa ma mi kakra o ma na ma mi kakra na se be my week so no see man is can so me so ntimi nye adwuma yin say wa ma ye week ntimi nye adwuma ntimi ka cha ne say me ko me ma ni ho no say anu ko I ready say me ko me ma mo na say man ko ma mo na me tran ncha ha say so me wo dia ene o fie mi so that some ma me so ayo pressure wa na ha say o 37 na ma me na me ko no wa ma ko di wo ne ncha ni onu so awadi ni oda hospital nti na ma e basa so no si tete mi na wo say me ko ti me ko ya me ko tum papa ho emu na mma mi so fi hospital be fie iti na hwe ni fe na mi de be wu ye mi je bi mo say na tia hospital be na be fi mi ko ma ne wenchi da be si ne mi ja kwala kitikito to mi papa so mi ko mi ma ko titi ko ntomre ada amani market asina me nye bi ato pampers ato say nti akwani beni na say da na yakotu na we jiwa ma ye eda sisi wo ha ni 4 years tini edu mu 2 years ti akwani nyi kakra na mi fra ni say na say aba eda ni mu abet na kakra na makoji ni uniform na mapam na class ni emboa mi wo chire mi dodo o say e ma mi mba na opese eda na odi ma hai na o hai bi wo fo be bi fufu ma mi na mi sisa so de be ma hai na hai bi be fufu dia ene wo de wo hai a first kan brand na ma mi mu wo ebusa fi bi wo be bi a e ho ye create mat na ma nkola na ko school this wo hai a first kan mami na me ko tina wa na me de apɛ bibi atonton no si yo enti ansa na dan ma hai ni de me nyama na ewo mu onu no be yi abra mi na wetimi da ma hai na mi si yo oyi mbra enti oyi nyama ni bai na mi shia na be ni ko be da ma ko nya dan na de nyama ni gu ina onu no kwai enti dan wo hai wa first ka bi a me so hai so hai o first ka bi a me mi no ma mi no bra o de fie ni dan ni ma hai na uyi woni ma abra wo no da hene no say that time na mi ko to jada ni ma ino ko ha fufu na ni first ni court name nti da woni mi so ni first ni na tie no mi so ni first ni if say na we tie ja me de na ti so ni first ni na tie na first ni mi ni shi ada mi ni so that nti sa me yire no opewu a adenti na dan no ode ma han no woni yi woni ma no nkonkogu dan ya wo no da mu ni na se wonya bi ma wa wakotwe sa dan eniema no akogu sa dan na wonya ma onu wa nyi sa dan se be ma ne de woniema atwa wo ho no wo beja kwan ya no yenkwe
enti ebe meji nyama ni gu ho no na mbet na o ye na bi se obebua me na ya hwe nkwalan e me so won se me ni adwuma bia me kotina me ni adwuma bia first kan ma me na fa into bi so wan fa ma de won me kotina me ni adwuma bia obebua me ni nkwalan school so adan mebua enti maba e o mo anu amani me 50 Ghana be 2 months 3 months 50 Ghana 2 months 1 month we dey ndi mbua mi eye fiada ene eye boja ye enunti baabi a wo bia no waka me ho September bosume ne de to so enkono ene de twedi aponya meguso kakra wo de ye ekose ne okati asefo ho a na wo de asedam rempem wasiedu amenyame sanse enano won munya kwanhia wo mu edo makoto hospital ene ho niema no ye mu bia ni ho a ye chance afo ni nyina nti sie da so etenkwamu a na eye adom ma ye mfa de ye wo enhwaho ye ho ni nyina no enyame ene de ema ye enne de wowu ye no enra ne nra chi no nim se wowu wa chi ma no de wowu ne no enra ene nra chi na wonim se owu no ewa chi ma no nenso so enra wowu nenso so enra chi wowu enu nti obi enim dako a ono so obeko enti no yemfa ye ho nyina entu nyame so na yenye ye niema nyina pepepe se de be ya osane a yenso ye betumi enya ensani fani so atena ebi nyame nhyiraw se ne den so waka ye ho eye uhwe bi ewo onua tv uhwe bi live ewo ho sanso na ubenya bi ahwe bi mu a ene na wa bomodi arabi 1 tv na wahwehwe wo multi tv ne so Facebook Akoma 87.9 Facebook Akoma 87.9 mo like and page na mo fa mo comment ento na mama ye more stars na fe mo share my YouTube Akoma 879 bomodi na subscribe my ye na wemia bell na so adoma no breso a you will get notified na nchese won so wa bomodi an wo social links no de ama foforo na wo mo enya bi ahwe yenko na meneme mami enkodi nkomo first story no Piwak natural health or the 3P garlic meshaba and I think so grow fine and we jadro one and aso yen asena the information center kutwe fetia Big Love Radio it was Spain or Taibo Radio Modern Ghana it was USA OPD Radio GH it was UK and a Free FM 97.5 manager dachi hene one so it was Tachiman we BM Atomic Digital Sunlight it was the 4 junction Edem Asopa Online Radio Asafupokiska Palace and also our France Edem and Pabuafuom Atonsu Market in Pabuafuom Sameka say we be had on the phone and the radio atana so ya woti akumemu nsem jumedi ene eye fiada ene eye boja ye mame mo hewie ye na memo hewie ye na pom to say nyame adom ye de nyame ase awie ye je fidie no ama wo na yetie wo yo endora emi kamisa mu bi ntimi ja enura de ne to yo past eko ene start asema we de bae yo masama me de bae mene be ma bi ye trans ye frɛ na akwasisa akode mene ne trans ewo kumase asafo eho na meti no humie na o se obeware me na ode me ye kɔ ni krom eye apromase one me ye kɔ tena 2004 na mene ne hyiase ye hyiase ewo mbra oni dan me am ko high dan mene ne ye tena edan no mu ekosi se mbra edan efiewura na ye ba se nimia de dan na ma high wa ma diskane bi nti entu free fie ho nti yetu free fie ho no mo ekoye nsem bebre re control ni ngeka ho ho no mo nyina twa ye de ko efranese court ye frank rofo no mamba ye sika kora ka mu bepimunde efiri ho no mo a ye betena efie bi mu na nkwasum efie ne ye betena mu ye sori efie ru an se on de onjiska nti ye bedo mema no bedo mma de adua ya do ho esu wi ani asakobu e de abre efiewura afa wi ase efiewura ne na ene me ntokwa nti eno soso e ko ho no ma se e de se tu frifie ho no nti mami bi e de fra me se mi kunu ne mami wo asase nti e wokotie ho no nti mi nka che mi kunu ne nkɔbɔ sese e tenase e so ho no e beboae
ampanyampa me ne be ma yi sɔre ye sɔre ye de ko nwura mu ne akotwitwa ndua ne abesi agina dan ye gina dan ye tadan no ye nete dan wo ne maame asase a wo kotie ho no no de edi kan ye timu antimra ohene de ba ekrom ho no no oba ho no no tu mpasa ohene ne batome wo sa asase ne so bisa me se na ewura ya ha me ka chen se be ma bi ye frene sa akode ono na de me ba ha no nti ne maame asase ne abebo sisin ye de tena so nti o frɛ be ma na ka yen se aha nye aha no ye nwuram nti onko ne papa asafu nyameche edan no ne wosi ye na brosan na ni nchemu ho no onko sibi na ontena ho no be ma ne ka che ne se onko ho no na ope nti ampa ye te ho no no amanfo di matam se me ma betena nwura mu so ni nyina mampa ba me ne be ma yiti nwura yi mu enda ya besisi ya betwitwa asase ama ende kuro ye ya betoye nti mbra ye twa asase no e ma Roman sisters for iti ye honum no mo ka se honum ye kwan ankomu be yi no honum no iti ekoye akasakasa mikuru ni Roman sisters for no entem nti mo hene ne de ka se mikunu no ye de nkope be bi ope asase ne be bi ope na omuntu ama no okotwa ebi ye de ma no ampanyampa Roman sisters for no say ye ntu no se ye ne sadia omusi ye dan mai nti omo hye ase edan no no mu ye do musi ye no edu window level no mu ja ho no mo once to aso bio nti obi na efre mi kun ka se wan to aso a ende na nkrofo no mo to aso bio mo ampanyampa be mai hye ase lokoto bricks kokko no mo ye do mo de hye ase no ba be to aso nti okọ adwuma me ni mesi ni no menene na ya adwuma me konsuo ma mesi ni no me satete mota de ma mesi no wo soro no o hihye dan no ti ye wie dan no ewie ye na fe ye de ye soro ani a free ye no aduane wo dada mu ani akoda fufuro mu afa wi ase a be ma ya start masem okofo ba we no de na ba okofo de ntokwa ni ohaw amane bebrebe be ma ye na mo ba so to ebo ye da ebo me nsa benkuin mami prime ko hospital amo se man ko report police station mo hwe me eno obi ka yan se me ya da me ka se be ma na ye me sa ye hwe me ampanyampa me de mi yi efiri ho no e de ko global ma omo hwe me e bo me pane bibia na me ye me trase eno na chi be ma yi me ne ye de dua abode wo ni na nyame che no abrosan na chi ho no eno so me kwa ko twa abode bia na nyame che ni nua bi yesi ye frɛ no tike ne ba ko ye frɛ ne mama ono so o se body ne nyame dia na me se body ne nyame dia ne ma me dua ne dia ne yesi ye dua ye dia mumu fun e baba be etwa ye dia bi kunu be ka o se a muni mu se de ye dia nti akola na osoma no wa fun afa body yi bi re sa nyini ye a ma tu kwan akobikro me ba me kwa me ba betwa abode a me ba ya afa bode na o ma sa twa na me ru afi ho no mu ko bisa bode no ho asem a afa bode yi asem akoye daja mama yi ne ba aba ba gina manim de me hu na ne ba ye de ni satia da wo mani na me so me bo na ni so afa ye wi ase mama se a minim se akola na chi ntina me bo na ni na me se ono de onim se akola hye na chi o de ni side da ba wo mani ena ne mama de epia ne ba se o free ho no ono gintokwa na de one meko afa ye de o kama soso o kama so maso yi so ewe nti o kare wo ka waso we kama so we enie maso me nya sa na metie na me ba ware ya kama so nti ena mo ni kunu awale kunu nua na ka ai o mu abusuafo ni bia nti ere no so be ma yi ba ya me ka kire no wantumi anka ho hwe e be pem ende se se mani ya de mete ya no mani ni fe e benkun hu ade papa ye me ya e wo mu ana etutu me de na hu ade papa sa ensa no de wo mani no e kan nti ere wo mu ana ye me ya nti no na chi e na afe ye de bibia ere ato ne ete ho no ye to ho no e wo mu ana akwasi ne de ba no be ka teme se ya from ya free mi krom se me papa yare nti mi mbomode aseme de me ko hwe no 2 weeks bia na masade aba afi ye de ampanyampa me boaboa me ho
a me de me ko bi krom ho e ko hwe me papa afi ye de me ko du on mutu is pepepe be ma ya fra me papa ka kire ne se oni me agai anza me papa se na be ma na yare na me yare na ma ko le yere bai se on be hwe me anka o be ka kire ne se oni na agai iti me papa ka kire me se ne ne te sa anya onu nti na ma ware yere ebegu nti me sa yere embra iti me hwe me papa de be say 5 months na me sa yere bai me bai na be ma yini fie nti me fra no phone so ka chen so fa safo ambleme nti o de safo na yere bai na mbi sa antena uni fie ha no na enfa na wote wa ankasa na be ma yere opie wamba sa ewo mu na so bai na me say be ma na yere enfa na wote me fra phone so kra na wadum phone o ka ye me say wote aso de fie na me say wote aso de fie ade wo yale akwade so wote aso wo yale na wote aso de fie nti kire be bia aso de fie a wo na me de ma be hwe o wan kire me ojaja ho no ma no say okọ apromase aba na ba bia yetin so ye new site okọ aba no okọ ye wan samba na me de me de mi tu ma dwunu mu wo no ho nti o sori a mi ni ba bi yote otumi ye de ko shemu a wo mu anu wa de wa pie ho na fe ye de mi so ye de na mo de o ye nti ye de me de ma tu ma dwunu wo no ho kra se mi nsa ye de ndi na chi dwunu no ye de asa ba be pira mi bio ade wo proud ai ne mi nsa na me ka se mba se mu nti oto ebo ye de ebo mi nsa nti ye de mi ye de mi ndi na chi bio afa ye de mi ye de mi nya efun e de wo ba nti mi ye de mi ye se me chi akwa pay efun nti me kosofo bi wo e wo IPT na sofo no do me akwankyere na aduro ketewa bi ode ma me banum ne ade na efun ne ebi ye de bai tu nyinsan ye ni nyinsan ye afa e be ma yi osori a o ma miska no wa pie okọ ọma nti ye dokro ye do bai na me wadwaye mi dwaye do bai na me se e be ma miska na me re mi fan to aduani dia na se me le mi fan ko hospital afa wa mfime wa ko num nsa na de no wa bu no e do wo susu ntrimu nti mi firi aduaye hono mo o wo susu ni trimu ko na me se na me si tim no ko se nti ase so bi a wa bo de se ne ndi ona mo ehihini ni ti na me se ma miska nti hono ma mi pie firi aduaye na me ntoma na ebo mi mu sei na me di na chi mi di na chi e de du lori kwan kumase kwan na anu honom no wa stop car na o fa car na me so car ne gate no say be ma miska ansana de wako car na ekọ no so gate ni o say wa dina car no o fro nti wa front na me so gate ni say o ma miska ansana wako e honom anu wo me e fi ayi car no gate na no ye de na me ko tihwe no asore ni o de apie no abebo masu ntemi ntoma na ye bo mi mu no me ho pae ama na daja de eguso na o hwehwe na me hwehwe se me firi adwaye na me ansa na me chesi ni se o ma miska e na afi ye den e ho no mu no na afi me sore na me ko mi fi no no susu tu ni ka okoye wo mu ana oba ya ja se oni me na tinti ye de mi ntumi ye de enka hwe afi ye de ye de tete ho no mu ana me se ade we de me amasu adwuma apon me ho aje me set ansa na before de me kokrum ho se me me kwankwanko tena mabosan ano ase na me pa ma de me de afidie de ko si ho no ma adwuma ba ko mienu bi ye de na e ba na me ye me ya fe ye de ka ye nyina ebi mba bio ni so me ho kokrum ho atela fon so kokrum ho ti adwuma na ye de nkoso sana na wo de me ye de eye afuo dwuma nti afuo ne ye do o ma me de ma wasase ne ye do banchi so ye de ye do a na se ye de to banchi kura na wa to banchi se de o de be to me se fa ko to bank e bia na bibi ye de e be ba na ya tumi nya sky de e de aye eno so ye de o to banchi na no di sky na de akọ hwe ma o to banchi na no be banchi na no de hwe ma no de mama die nti oba bi one ne da wo ba kwansa na before me ko fa no so oba na osa ko no ho osa ko nyinse no na osa we be ma bisa na osa yin no a nti e bi oba afoforo oba na one oba bi e da wo ho no one ne da wo yi ba ko ansa na before be hu me one na ntena nti
e kire na oba na ye da be krom ho no mo onyem no amanfo aka say oba yi say sakode no ne nyem bi bebisa na o se enye ono a santi akwala ni nya 3 years before answer na akwasi ye da gitumu say ampanyempa akwala no oni ba na se sa wo tumi nyinsan ma no nti fa ba foforo na se wo no so fu bi no why pit ne bo ama nyinsan insan no ye de o ye ma eseye nti osum wo free ka no hwe osum me no na me ko bo ho no nti me sa eta ma fidie no ye de ko akima nti da kro na me se da bi enne de ase de me hu enye mi ye ampanyempa sa da de na nyinsan no eseye na ma ya se ye me ya ma ya se ye me ya na fe ye de na me yede me fra kwasi yo phone so kura na wo ba nchen e wa prade me fra no phone so na akwasi ye den fa phone yi sa na me ma bra bi ye fra no tun oro na fra akwasi ye den ma me se ne na wo yiri wo esuso po kura na ye firi e kuro mo no mo ko hospital e wo bom so madam fu bi ye fra ne Mary ono na okoja me wo bom so ye ko ye se ye nkotwa ye fra ne se scan iti ye ko twae ena mo se ade na de edu na senti ye ko gi iti ye ko gi ono ani mu ni nyina ye ko gi ye fra be ma ikura ansana be ma itumi free oba no ho no mo ye de bae ansoro be fam ye de mi ko gi o mo de mi ko gi ye de ye ko du ono na adbo be se nunum omo film nde ade di nso si mi so omo se ade asanti gi se ade echinti ade echinsa na omo ye de omo ye mi DNC yes yi ade ne nkae ne fa wo ma wo hwe wo anyi se ne se ye no na wanya sen na nyi se ne na di se yansa na di 2.5 months 2.5 months oh okay na di 2.5 months nti free ho no mo na me ye de mi nya ebi abiom na jayare tete horma nti me de yese bia hu asem na me de ne na mo friends eyi me de ne na mo asori mu mpaibo nti doctor bi so fu bi ere ka se me se me de ben ko san ko twa x-ray inso so ye de hwe we go twa x-ray na nsa na mo ka se fa blood na ai de abesisi ni yefun nti mi nya duro ntama eno so ebetumi ama na ere ako eno so mi nya duro ebia ye den fa ya adura me ye bia so ya ne ye den fa ena aja me de to kono nti de ye de ko ye ni se ye den oba me firi mi krom ba ye no be ba ye na wa kofo oba bi e de na ye de aba oba no ye ba no ye de wa be di matam wo fi wa no okọ oba no ba no wa be di matam a wo fi ho no okọ na me se ya oba yi die oba yi die adenti na ye de oba be di matam na ye de na wokọ sanya oba oni na ye de asese no wa be di watam na wokọ oni na sha ware o mo be ware nti be ma ye de akoyi oba yi hu adie secret mi ere mi ni mo re afei wo ho no ma ya de no na wo dada no David foforo kra wakoye no ho ade secret mi ni nti me pie fi abontimu a na ma foto mu hwe me saa so mi ni mu ade ko de amaya ma fo hwe me na afei ye de me wo ho no mo saa na ja dakro be ma na ni busuani ba kwa hu na ofri ho no mo ba ye na fa he ofri na oni oba sanyo mo shekanti nkro no oh okay nti obaye ni ase no kono munsa ode ne ka ode ye de bo pen aben sa na ode ne ka ne ko pem ni nua na wawuo ni nua ketwa ne eka na osori ode bo na ni so de bo na ni so ma moja de dan nti me wo ye na se ana meti se ye bi ye de wa bontimu ono nti me nko hwe a ono a mi kunu na kwade a ai ene bra bi na ye de ye na me se edi asem nti me bra me bisa bra ne se di asem ena bra ne se enye be ma ye de na waya ma ye ntokwa ye si so sanya ni nua na me si o me sere no mfa nche no ti akwasi be se me nko fie akwasi ye me pata na o se me nko na ja me ko me fie ti me ko ye be wo ho no ma me ko dai pokura ma nti ta ma ye na se ye de e hia se o mo ye do mo ye na me se ne ne ba ti ma fa me nto ma ni fra pepepe no ba fie nti sa akodi eja ho koye wo ba foforo ho ade ani na wante ho hwe ma ante ho obi a mo amane na wo waye ho ade onye me ho ade sa be na wo te so koye wo ba foforo ho ade no na woni na tena fie sen na me na tena 60 years in mu a 60 years in mu na wo ye oba no ho ade
October 21st. Oba ni free hene. Oba no oye ceremony. Onyi kura o free so. Na sa oye die ni. Katin kro no na otie. Sa ko de oye die ni. Oya santini. E na won so. Nkonya ni. Okay. Enti woni sa ko de aware 16 years. Se die na sa ko de anyama o. De anyama me ne se me ne aye da tena ya ye japade. Ono woto asase. Asase no me ba yen so so asase no wato asase ne fa na aka kakra eda hono nti asase no me see asase no fa ma me hello sir na say edan no on fa me die ma me hello sir ko de e mo helbi boko de ye de nyami ase papa Akoma FM ye de nyami ase so ko de na Doris Rose Sako de so ni Rose nkwanta bi ka wodi anya hwe na de yenya wutie ni nkomo woni Rose nkwanta bi sa kan sem bebre wona wotsa ye na wo ma wo konya obi bua ma ni nsen wusu ni Akoma FM ni sai ni wo ye ma bebre wagya ne ho akwa fo ba fofa wa no wa bra woni na tena fi hye dunsia enu kro ba na wa asem we mu Chame no kweno the person me na tena ka na the phone no and pay that me na awo ye so problem but can no ne excuse am de bele but me de na tell what the what is asofu admo na what the what is wa admo man the ma de ko bro na ne na isia so mo de ko na mo ko na mra Akoma FM 87.9 Kumasi. Yo matisa kwa de se de wasi aka no no nyame ya dum e benada no pa emo be no kuno na wa ha ya wa skwase de be Akoma FM ye wo ya wo afa enti nyame ya dum e benada we de eye die twato a aha be ye die twato a ye wi a wontumi fa nko ba bia bi nyame sha enti me pa chi wo se yentu shada enti ne ma benada ni nti sa kwade ma wu nya wu medase okay yo etifo mumye ya ene story no ya de etoato so saa e de amamo egumu chaunti no ye kwa Akoma FM 87.9 se nyame eya adomu a ebenada ye nyina ye hia ne yatena se ne yakasa asem we na de Rose nkwanta bi se hia no ya de amano na koma ato ne yem se de be ya onsen fa no nko ba bia ebi Rose se wa wote ayi ukurunka matene wose da ben ose branda ebenada ntibrade ye nyina ye be hia wa ha wono tia wo so tia ne ehunu no kra wa asem ne mu de wo se ye yema no ne ayama na abo ato yem why okay enti me pacho mo fa second story no ento aso emame na ye money tew piwak natural health ye dey 3p garlic no one garlic and yakabo mu mineral vitamin C ye hwegu obedre ye natural ebema wo fuatwe wo pressure ne beba form wo sugar level ne beba form waye kase wo betwe kama na wadwu so yie wo benyini kama eya 3p garlic mesha dani ye ba Mr. Kolenak Apidank any Angelos wo benya bi free piwak e was 0248 928824 0248 928824 na yani piwak natural
eni enkomo grofa ye mojaduro papa wono no mu a ebesesho woda ubedidi ye wo fiti kromo oba wo fiti kromo nya beja fibroid wonyin se betimi asi wa kwan eya grofa mojaduro papa misi e ba kwale na custom no smart time obo ase Friday mens apidine pure leaf chemical near bar shop ubenya bi for Dr. Grofine ewo 0244 596532 0244 596532 uko okanshi draglina ubenya Grofine no ebi oba mamu ahewie na mommy wa wanim kakra mpacho mo pushi na kwanya na mra na nim kakra mame na yentene nka eye wudi me pacho afra me comfort abena frema ufre na ba ye wie me pacho me free stress adeja na me ba ha ade asam na sie me pacho na me yaduma o Central Market na kai ball me 2007 na me Akoma FM 87.9 na mo be ma bi na o say onem bet na e friend yawo ofliman pon ko fiase enti woni me wo baako chese o mfi akola no o ji akola na bom so eto da akola de bedi akola edin o fre no kola o mfi na me frɛ ni nua ba ye frɛ no sister fowa na me sister fowa na me frɛ ya wa o mfi akola yo no sister me tumi nua no fo ba bia o mfi me etu de mayemfanya mpaebo chese ya dina famna kwan so bebre yakọ social welfare yakọ askwa yakọ Ashton Court just ya nati bebre be mayin fi Akoma FM 87.9 Kumasi mela mama ko ho wo Akoma FM enti be ma no social no wen me pa cho na your friend is saying me pa cho your friend yawo na yawo edi awuni ma fa be ma ukosia no ho ye yawo man pa cho han wo free hene me pa cho free man pon ko fiase okay wouldn't tonight na wouldn't ni sign be fie sign oh yes sign be me fa no say yan san ya hesa anche be that was me permanent fee no nti I say yan she dan tena anche na nyin sen buy na no ode wo ko ni fie ananse ona obabada wo homom me pa cho na ye pie no pie kwan ye ko hotel me pa cho bra wanim pa cho ni ye pie FM 87.9 woni ya wo tena fie sign Papa cho yan she dan tena se anche o se me peche bet na me mfi no enti I say anche bia na nyin sen buy anche woni ne start se mu tu anamo no enya se ya sa nyin sen ba say one day na nyin sen buy na me nim hwe enti one day Papa cho da bi won konkodi na wonne ya wonye ma ne nye mommy e no kura me ntumi ntwa watro wadaroma ai na me nkwa ba bia o mi hu bi datie me nka se okọ ba bia ba se e bia enne makwa kosia be ma ne nakoda me ni da wie ya me ko fie ni me hu se me ya menyem pacho sana wa ba ko sam de miti bi 87.9 Kumasi menini share mu no anche bia mantene so ye no me nya me menses na me say yin sen na aba na ma me frɛ no okay no o se ye nyingu na me so da mi suro me nya bi da na me nso no me nya basa sa na me se me si jimidi na mentimi enko ba bi sa na eye wo anti a kire na ode mpanifo ba se ogi tum eye ono a ma wa kire me papa a kire me di nti a wa kire wo kire se akola no won fi no akola no gina class 5 on twa school fees da sa akola be di so be ye den e to da wode 1 million e be ba 3 months kola na bi mai dia akola be de kola e dem ti wonu mu se Akoma FM 87.9 Kumasi katie ne blo na si kire na makoton na da akola no se si e kire miniska ne me muso e di mame me fere kura bo mi won fa me bo na ebra be mai ehu wo no yawo na ka na bo ya inadie hye wo moto mu anansa sa brand de na we able say ye meka say facha ye we disabled but first na ya hu wo no na we able woman man pa cho mama ko pa cho na me pra na we pra me pa cho wan me pa cho say ya na wote ye ya kwache hye wo moto mu sa na odi hu me pa cho wan na me pla Akoma FM 87.9 Kumasi 3 years time na me di hu no enti to one day na me say yawo enti da bi o enti wan ka say do ye na yawo akora won fi akora akora yi oni de yin o be fa me so no na me pla no pa me cho se free ma me so wo de fa che me na akora na be we no mommy to da ofre na won fa me bo ofre na won fa ne de so aye na adwe se bi akora no hwa no won hwe no anase e bi akora ne nya ne dia because what do we call hotel on predo do say
oh eto da of rem na yekọ be 3 times eto da of rem na yekọ adan na ba ma wakohia no 87.9 wono betra obeware na odi wu ko hotel oso ni dan dem mami pa cho se enu de aja wada roma minim de ntia se no we misa no baby because me na ba ma hu me no wase mepe na okay ene wa ba yenkwaje ani ni yakwaje yani a me hunu ya hotel me so me nya hotel ba so what you say wada manya de me fun so tum pa cho baby enye se wa anya de asem enye body so obi beko hotel ene awafo no kra to de bi nam se mo pese mo sakra niema mu aso ahunu nkura na egufie no mo yi ha gen mo pese ko ye ya de grade mama da ye radem hopie wusi da ekoyo entini bi o ho mo pese mo sese environment na mutumi ko wunko awu ni wukuru na mo hye ho usauti ase enti hotel ko menka se ye bone but the mention say oba wo hia ben ma foforo first day hotel second day hotel Thursday hotel one question no Saturday na braya won family coffee na da bia hotel sana me pa kire me pa cho na that time na no ne maame ni nuamu ofie ono ntina me sure say nya kwan coffee o oni ne maame ni nuanu wo be kumi o sabe na wo fie san Akoma FM 87.9 Kumasi no wedding fie san ya wo di sia no 17 nam di pra enti me fa na say me hu no 3 years time enti me fa na say bia 20 years now what 20 years bia bibisa but we said any date of birth yes we date of birth yes yeah babe me fie na nkasa me bisa mama o so enim bisa papa o so enim to man fo anko we wo ayu ma me wo nyina wa anko we da me bisa na wan come age nti wo ankasa wo to wo nimu age me ankasa de ma fa na set 30 na menya wa fa na say but wo nimu actual age na be ma no so yaw o no ko sia no nya o hyenwa no wo fie be say me fa na say that time no be 34 na 35 35 na che so ni fie wa nimu mo me pa cho me pa cho ada roma me pa cho no amba ha se a na me ko no atonso hospital ho no mo na ogina ho no mo enya na meka me hu no ho so say na bi to what me ayira e what dey be ba ho pa cho dey me bi san say na wu no 34 35 ni fie kwa ni mu 34 35 no ne o ma me ni nuanom nyina na dadan ba ko me pa cho no mo fie ba ko e fie ba ko na dan ba ko me pa cho no fie be Akoma 87.9 Kumasi mi amu ba ko na me ko hokosra wo mo me uti utumi ko wo mu fie hokosra wo mo da but yaw entumi afa wan kofie say me dan ni menya oba me do no utu ho ofe menya oba me do ne kwa akoda dan we na menya sure say na odan ofie ho sana me hunu man pa na no oda he oso before be hunu no oda abante we mi sa no me sure say na odan ma me nche mo me pa cha sana me hunu 34 35 no oda ma me nche yeah sure ene wutumi ti ase ma sa brand ya wenye fishie aduasa Akoma FM 87.9 wuti ase ma no kwa bra woni ne ma me nyina na da omo bra woni dan dem penny 34 years ono ma me ne da woni ne nuanom ne da bra ben no waba wutumi nya ne mugidi sa brand me ni tu anamo ebeye mo me pa cha na me se bia e be ba sa wada roma na me se bia nyi sen bebem adai na ya virgin na hunu be ma da na hunu be ma da oh na ma fa bi da bet na ache na ma fa bi da bet na ache ha wo sam no ho se me ka se sisi so ma me pa dia na me wa sisi so ma me so wo ne be ma betna unim according to 35 years ono ma me ni nuanom ne da wode wako obi a wone ne ma me ni nuanom da timi ko tua hotel eka nansa ene wo kokodem da bi oh pa cha nya nansa se ya ne kwa ye be fi na mo kwa ya de chamo si tua pa cha wada roma mutua otumi tua hotel kan wo koda ho but the dan ya 35 years or high no do oba ko mu Akoma FM 87.9 oso sia no ya juma bai me pa cho that am na me pa cho no twi taxi nti e na wone ne wo fa me pa TV antina
me pa cho ahase no na otwi taxi echire na wone ne wofa eye TV antenna wo atwoma boko alaji ka so na wofa ase no enti wonye no onye unemployed oye adwuma otwi taxi wo sign ne wo force ne bra kwa ye adwuma ena 35 years wo da ne maame nchen ya wo de wo koda hotel tinisika no anu onya no ade edai taxi ni kula no etoda kula ya o mayiska o se kan ye kan ne ha Akoma FM 87.9 na se si enso na so wo ne onu ofa ye adwuma ena o se etoda ofani ntua ne kan se beble sa mami pa cho ye o se toda ntua ne ka uniska enti woni ne we akra na mo we oba na be ma me pa cho abaya na o ka se nka enya ne dia hyase no de no wose nyinse ne nyane de na mestimenti minye saa de no eye ne dia na menya menses so kran so na enche na asem ni kosia ai na ma nyinse ne bai akra na nya mfie me pacho yakopon ya doma 7th November no wanya 12 years Akoma FM 87.9 November no wanya 12 years no wanya 12 years me pacho enti obi ano waso anya akra na wo mu ye ya se wo pa ni chewo so no anokoda dwene hu ya woje obehwa akra no me pacho ni nyina chu frɛ na osini ni ska o frɛ na me behwe no me chesa me pacho wodna ni bai akra no wo so anya mfie sen me pacho 7th November no wanya 12 years inti 12 years inti o 11 years oni mo papa me pacho oni mo papa me pacho oni mbe ma no na me kuma ni mom e wale na se ye di ko obi na odi hu akwala no sabre na akra na nya sen makuma ne ware mfano be 5 years ni 87.9 Kumasi pacho odi hu no ti wo no kra de wan fe na ni amehwe no tano so de na oba ho na se ye tuba de jahan de o ma hoda mu free tana so tuba de janya sen mfano se be 8 years be 8 years ni on si hoda o friend ne ba na kasa ma ya to da magi ho ti se sa na ya obisa o predodo sen no tu me frɛ oh okay me fana se bia be 3 months na wa friend ba ku bi ni school fees nyina won tue bi da ya shade on tue ni school fees da mami on tue school fees do receipt ni kram po wa has ma kwaje di abaha wa na otua me pa so ye tue da Akoma FM 87.9 Kumasi me fana se be 2 months ni 1 million nso time open ode ba otmisha bo hwa akra but enye ni hwemu no nye fe enye se won hwe ne kra e o ma na ode kakla ba e wo mu ne sen e bia 2 months 3 months na ode 1 million aba printing fee school fees yo ka on fee international na me force se won to school atare ma no eno kala no ko start ko school wa to school atare ba akopɛ se obeshem paboa obeto school bag nti be 5 years mu ono mo na me frɛ me kuma se magini school bag ano mama Akoma FM 87.9 Kumasi ebua on kakra me pa chwan na menyim ho ne de okoto de dware akula no bi de ma me to da ntade mpaboa na ode ama akula no usha no ma yehwe ebra woni no enyinsen ye no na se ne gie no kra ye be ma ne den according to wo ya okache osekone kwayigu me pa chwan okay oma usika sajine kwayigu na wo jisika se wo kwayigu me pa chwan manyiska sande manyiska na uhwe yaw ode wako hotel na oye bema Akoma se woni FM no 87.9 Kumasi obehwa akora no uhune sa mami pa show na me pa chwan sa ta se adwene no ankoso se obebo ma na so mo na menim nti die nti na wodi na chi sambre no di no ko hotel omo kwa na samo ba omonska me pa chwan no hero pa chwan to da na ode kakala mama to da nso o se munye na ne mama na ne boa me pa one me kuma no omo na ehwe me tema wunya nyem ye na me ke ho tema wunya nyem ye na wona na twempena no eno no mama ne kuma no monska me pa chwan Akoma FM 87.9 Kumasi no waboa me power one mama no dabi o ne ma woni be me nti me ye hwe woni yaw asetena se mutu ana mo se mpena twemu woni no twempena ben fi se ana bo so me se just empa cho ba ne nyina ne se o se me pe na me fi no nti ase one day na ye pie no ye pie na ase bo so me so ye me hu me mensis na nim biem na mam de ka kere no me kire se
se me ne obi twempena e bia po ni e na me ne po abehia mo aseme pemate aseme ne twempena woni ne twempena enfie science na mu break it up Akoma FM 87.9 Kumasi enti afia mani na woni ne twempena no onye sika ma wo tore bia ne maame to bre bi nso a me maame ene ne me blans no na ehwe me ono ade na chese on hyeda enfim saa ena afi woni ne twempena afi ne nyina mu afi ama ba besen me fa ne se bia mi aka sa no me pa cho o se me pe no na me mpino nti aso one day pe ne pie na de enye tamo sa o se wo pe na wo mpene na no nka ho eno ne de bra wo se wo de wo pene ya woni ni tu ana won eno ho asem na me kai pa cho yon so ti ase nti woni ni hia miensa pe Akoma FM 87.9 Kumasi ena woni ne tran ya woni ni hia na miensa pe mo ye sex 3 times pe man pa cho wan adena ne kwet ne ba ma wu debi because one some no some na o fi mi ti no na me sumi nya do ma no comfort in some instances so see wo fi wo say wo so wo nya bi ma wo a ne ma me nya bi ma ne sister nya bi ma so na ka kire me enti se wo ne be me tu ana mo na so o wo yempo o fi wo nyin say yempo to de bia ne sister na moska to bia ne maame na moska Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi wase me pe na me fi no me na anya hwe da enti ta mo na maame pene ye no me pene so na ase di nyinsen baaye mantene so ye message no amma no se wo pa na wo nya mpene ye de se no wo ma wuska no wo ma wuska pacho de bi exactly no mamiska no mauska ti me maame ne me bla mo de hwe me na ase ono so maame ne onua ba na ehwe me mpacho sa ne koye wadalo ma ti wunyin sen de o maame ne nua ba na hwe ba wunyin sen ye no osan be gugu so ana wunyin ye na no ono antena bi mpacho de bi Akoma FM 87.9 hello yaw Hello. ya na te sen hello yaw Hello. Yeah, Hello. yaw obama gi wuwu na che Pacho, sabi ento bia sabi but I check out but sabi eba. But 3 months ni next time. Tudia me pacho no de so o de eti me pa on tudia me nya number bia obeti dia friend ati me ameba o. Yes we ameba o. o si da wo sande ne sika ya da ben oban yi ka se bi ya nyini About 3 months ni na kama no me mo edi 3 months na first na ne ne memunya den no na predo do sande na o de sande oban sika ma sending is my school fees me call until me say ne person community there me per time now o de man na per time na me amaba and yes a phone so enye phone so komo ada na nya like wo de de pesi yuna no oba ne se o maniska asa bagwa one wo ba no kra no wu na che so me na che ba stadium me de ba me send this command wo ba magi di sen me pa cha che ba me send this command sa hu ba se mu nyina mo te Ghana o etu send this command ba no but wo ba no kro hu a obehu ya obama gi ohun a obehu hello yaw I network ni baby I no network ya wo kan mete pa don't worry ya wo kan mete pa oh ya wo kan me ntu kasa ni but we ma no na me say to kasi wa ha baby I me say kwa me PhD baby na ma be na be ya still hanu na me wo network ya wo set me bo obey obaka 40 ya uhia no a wone na wo magi so wunim ne condition a wo wom uhia no se na wanya accident hello yaw me say obaka 40 wone na wo wom ba magi wunim ne condition a wo wom ne say oh thank you in condition na say in condition okay enti di na ne condition yi me pacho wo bonu dwetire like dwetire sa ontina faako
na gare bi wan tonton bidie bi on tonton na wuya bi maya wo de ahwe wo ba no ana because said you sit here want to be fa de nsi ni tiri so nkwa chi ma amen puti na wo na me iti akra na water me no ha atem na water wo ne meka eno was enti na meka no de meka no say akra na wo hwe no wo se bosome miensa nie wo fa sika mai ana me cho say obayi su nim ni condition on to me so ade on to say yen on to say mabinom enti bosome miensa ya wo fa sika mai yi no ono so to me so ansuo ani niema nkoton no kwan be so ana wo bai be fa so obedidi obekọ school ambe ma todo kwa me fa so wo de me pesika na me dia ma da be na be pesika no dia ma no yaw da be me can say ebia wo ni obey kra start nante ye no say na oye able and as say wakwa disabled dia ene etama wo ni nante no na ne ho ode but wo fa wo ba no wa bra na de hihye ne moto mu enti wonim ni condition de enti na wo so punishment sa me punishment you dey Akoma me dey ma say enti minka ansa what say obey eni te bia pem nti hwawoba 3 months according to anum asem obey so kwa wishia no kwa hotel na ade ne koda ye kopin so onye mo ono nti ni koda hotel me ne da me kan say me ne da Oso no da bread do say enye no kra so do koda hotel obi so asem ya na ye pie ni pie koda hin onu pie koda hin na nyinsa ne de ne bai amen ti de onu de ble no unya me 3 months ni na kama onu me koda ya pie woni wo koda hin ne wona mpese wo de wo ka kire me no sisu kire no wo se bra wo hu na no ma me no wo nuanum nyina na dadan ba ko 35 years enti wo ta na ade ne koda kopum so onye mo ga no to kra me de ne koda ni koda o ta onka o te kra me de ne koda na hotel be na so de ne koda ya o ida fan ko hotel ya na ade ne ko e mami eyin ta so ezebi na wo de ne ko ye ayi comfort on se me ka che wo se won sem bi nsisi so mame ya wo na aba no wo so ofo an koda hotel on se what won timi nkasa no de me pie o mommy no de me wo pie kwan munye serious aya na mo maye tipaye me uba me nsa woba na wanka nokura se de mesia nunu no enokura no ebeba ti mo ba na mo ka nokura ne de a kire me be me wanfo na hotel comfort I put it to you olu ne gina so no hotel odo kodan na wokuro be so mommy mpacho eto da ofre me a hotel no na wokuro be so minim ase me shede ni mudin no ase to da ofre me na ya pie e wokuro be so bro no be so ayi ebi ode me ko asafo amekom boshan dichamuso mimpe hotel ni di me pe ba bia na ode ko me mpacho ya na me mpacho that time no otwi taxi nti ase ya na ofre me me mpacho you are not serious let me tell you. You are not serious. Hello, yaw. The American yina say, "E was a woba." Na ye ne wotina say, because media mummy no mo asem ni hia me, but akoda no oyo ba. Se mo ahwe ni ye na brantie bi kokose ne pa. Wakose no. Woni na kwanyem onye enhwe no te se de wo hwe ni. De wo di ye no no wa hwe yi a abrantie bi so ba chi wo ba na nyem no. Wono so hwe no mamba chede master enti me ekuya moni ne nkasa ye ni nhia na se mema no o mo ba no mi hunu se de o mu siti akwa wo wiase o mbaaye ene ne nkasa ma me agesi abre ya ho ni ansa no hwe oba ni amo so mo panu na munyan comfort na wo ye taxi driver aha ya Akoma 87.9 you don kwa ba pem pepepe onua tv ebetwa wo ho abasisi a na fe wase ato so eno ti onua tv twa wo ho ne wo pan wanya no let me tell you wakoshi abema even baby a woni ne koda ekra you don't know ena no otwi taxi ena odmi ko hotel yenya abema agina so so mfon ka hotel che ye hotel kra ototo papa so muma ye kasagu ye bra ye ho aya Akoma enti no de wo pe no onsa kan se ekwe ni di nkomo de be hihya ma no won hwe ne ba no na won so eye free because of condition ye
said the untumi nkotwa de said the yonko wo mo ye able no mutumi ton enema no aha Akoma 87.9 FM channel so ema me na wiai se fly away travel consult wonum edu betu kwan ba bia wo pese wutu kwan ko bia no enei wo mo edu wo beko channel so se Italy anase Dubai 1 year working permit visa ena wo pa fly away travel consult won ma ye ready so do beko wonye wo mo a wo mo ji usika wo mo die ni ye fa wutu kwan na fa usika kwa kakamo no ena wiase ayeden enu nti wutu kwan wa pe bibi to her, but Modia fly away travel consult. Omo emfa wo entusa ekwan no wa ya srobo a wo do ho bo won makotokro enka esro se wo pe Canada visa se eye normal ana se express normal na express fly away travel consult wo mo ede ebema o na che se wakwa ne bo no eda fam kra trust wo mo se wakontu ho nsam de no lebelebi no labalaba kata world cup yi me se wada bomode so do ho beto wonum so combo package ene ye de ema wo visa ticket reservations and affair accommodation bibia dem kama visa na wudi ko UK rest assured anything fly away travel consult was say I believe I can fly no kwa wodo be fly akoba bia de wunya your birth cert and afa wo passport wo mo de wo betu kwa wo head office wo Kumase ahinsan bonsuom bomode na frɛ 0243 421215 0243 421215 and 0543 888 773 0543-888-773 and fly away in Komo na womo emfa wuntu kwa hwe ya hwefo ene mu amode mo cases eba ha no ye Akoma bu nsam no ye fefe ne memu pa ehu no kre emfa wo condition mebri ye ne so na ebia enkase we mekwa kase ya ombeboa me na afi o ma pesika kakra gigiska ma me da bi ye eka Akoma eka yetiefu Akoma enti fa wo genuine case ebra wo de ba se de etie bia no antoma Akoma so beto akua Akoma so ebeto ana Akoma so evangelist Akoma so Pastor Julius Akoma so yetiefu ne yahwefo papa bi Akoma so wo mu afi wo mu pemu beboa me kwatwantro na menya ehumobro na omaboa me we don't do that aba pa mama ma wo aha na mama me pacho woni ase me pacho de me mensi me hwese de wusiti yi a woni aden pa anu nti no fa woni aden no ekasa na fe yenko wudi me pacho e frame Rukaya Isahaku mante wudi ni ye Rukaya me pacho Rukaya free hin na bae yi chimi gam na hwe no na ye ni nkomo wo free hin na bae me free adwura me pacho ewie de boko na enya boko sa me pacho me de me hawo mama ni mani nsu a memene enti na me de to amoso ha wonisu a wo mene me pacho ai ma wo mini wonisu me pacho no ani ma ye hunu yawo no ya wo femo no ma yawo de me famo pa me pacho ni na na se meni abrantie bi tenae samre na me 16 years na mena no wo ho a na nyensan de ba mu nti mena no ewoye nti nyensan ba mu no me kwotena abrantie no fie na me de woye nti me woye no mu no na e wose me nsan ko me fie na sa abrantie no ope me de a na omra na omeme me ho ade nti ma me de kwotena me fie abrantie chese bonidi ye friend Rahim watwi na ni asinchen kra ma said was be mpo ama akwala na edidi skampo ama bia so meso no eni hosa ntimra bia se metie ni nsu ani na me de eni nsu sa de call na wofo ekoka cha omo se mesre no omo ga cha brand se mesre no se ede tu si the scra no na se o de hya me ba no nsem a ebe so mani ntino mesre na se wo ma me eya ompa bibi kakra emfa ma me na me fa hwa akwala no so abrantie to meet na ho ebie na no ga cha me se weni kapre how de be ma me na ono na wofo ebenye nti nsa akwala no sore na sakwamo de na me ma akwala no mra me fa akwala fa mra fie ho na akwala no me be didi no onsa mra na enya wono na be hwe me na me ga chanse na abofra no so wono me no so e o se ekrampo na nka abofra no no man ga medidi nti no ehu hia se wono wo be ma abofra no skase bi nso me so ma nti wo mu a
na papa fa ho yawo ese te sa de ma just hu se de na mesitie me so ase nti enum na papa se ne te sa de aha na me wo na branche na nya me awo tete me sa nti wo fa me akonof na makwa tena ho na ono kra no ohun no e na bufu na so ani hwe ka fa ho nti ampalampa papa de me de konof nti me wo ha na abranche no papa me ntumi ho adwen ba ne timu na wona no ba no kan na e hwere se wo to aso aba no ofo ho na waba be pa ma wo fo acha wo ne omo ye bia no yemfa nchena onsa ma me nsa amra back na nti sa enye fe nti ampa so ma wo fo ma ho kwan nti omo ma ho kwan ma me ba nti omo hye ne se ba na me ba no mo nhwe se bia me ba santi no omo ye bibia pacho mo na mo be pa acha nanso no nyesa mo me ho ade nti papa na ka se ye de on be me ho ade na omo de me kofie na ye kodru wie na obema no ba na aye me ho ade ma eno ano no wanya me ho ade nti me de te hwa na yemfunu foforo esa de ko bae usani abrante na bio me ba chwan abrante no a wadi wani ayi first oma wo ba 2 cities ema no mfa ni di cross da oso wani bi usani no kodai me ba chwan ekonyin se me eba na sa no papa de medical off nti o papa to aso bae ebe pa achew se na etie bia no mabusia fo mo vanche na bibia be yi nti papa krampo gina opo bu bebi kire papa ne se ye forso abo ponko ed ne de konsuo mu na nso ntumi forso ne se wono mu nsuo no esa se wo papa no momu de wonim se wo pe wo ba na yere no na nso wo ba no wo pe ba no nti no me forso wo ba no nti papa no se order bi se de no ba no wono akasa hu se no ba no nani aba no ho so nti se de bibia be yi nti me nso mabusu afo yi o makoma mu ed me de mai se okay ene on fa memra bet nti papa ne hye se mrepamu no obesa basire mu aba be me ho ade na se wan mampo na o met ba ejura ho ase nyina eti ejura nti on be me ho ade we ejura ho okay na ma wo force you ene ete saade a o mate nti o ma ho kwan ma papa na ede me de ba ejura ho o ye ho ade ase odo ba me ba cho wanya me ho ade papa no nko a nti me bedru na me wo ho na me sabe fa yemfu no na me wo ye ma me sana me nya wo yemfu na me fa ye na ma so ampabo me tongo mpabo me yemfu ni ye tintin se ma so ampabo ankwa ama me nya bi ni nti enum na me akasa me hwe atete ni wo hawa me namu no ma nya sam ketua yentam fo ina de bi obi esuma me nti enum na me akasa me sister ba kon so atakra ade na me friend na me susu me ha o kire no nti enum no wo se na yese ma fa yemfu ni me ye ne den nti enum na meka chense me de me yankasa no me ba no ho na maba betena sente sa ne me famu no me hu se de sitie ma me because me mo ya ha dodo nti na me sister nso ampalampa wan hwe se menyem me yare fo nti no on jeme na no nso yi na kuma mu se ne te sa de amemra nya hwe nti me kwatena me sister wa na wo de ka me awo ka me na me sister free abrante se abrante oba no de se awa ka no nti no me hu ne menyem abrante si yo baby o wono no afuom nti wani hye ka fa ho nti se wo ba fia na nyankopon so emi asundwem my no ano no me prayer nti my sister say et saade a on fa me nko hospital no na etie bia abrante no ba entumi ma no se on pe bibia ma me na sa abrante no ba obepe bibia ya rahim odi kan rahim me pa rahim de etie be obepe bibia ama me na ye de yi hospital na me wa na omode afa kana e wo ho no nti me ka che me sister me nim se de rahim city ni paban ya woye nti se me ko hospital kra na nya ade rahim baby na me sister san frɛ rahim etri aka che se rahim me pa che nti wonko fie wonko se ni ska ma me mfa oba no mfa no ko hospital se wo bre rahim ka che me sister phone so place woni ska bia a wo de be ma se ye fa ko hospital ma me de ni nsuo ni ya wi me sunya wo first born pa me we pa ma nsu by second born esan say ya wenti no met one me sunya na me de bre ya na me de ko we enti sabre na rahim papa no a wono obe pa acho ma ne ba no sabre no wen rahim papa no so da so edra ha na wan fa kwa chensa obe pa acho nyina de ne ba rahim esan be fa wo no do ye wunie ma ya ka bre wono akasa frɛ rahim e kasa hyɛ rahim na asɛm a papa no so ta ka ne sɛ senka rahim ya aboa nko be ton na asa akwakoto aboa foforo na rahim papa na ka rahim papa so no da no so what are you so no was senka rahim e ya aboa nko be chi rahim akwakoton asa ato aboa foforo na so rahim nya aboa nti we ni hweye nti no na e wose me mfa ya onu mu saa
itima metiani nsuo na me sister ye me ase me nko hospital no me se me nko hospital na me sister me nim se de wo nso abrabo musitie me ko hospital na ebetumi de how de abasa ni nguase atoye aye nya hospital bill mpon yi ye ho nti ampalampa me de te ho aja nyankopon de wonaye sima na mawo nyankopon ado mawo afa me ho afa me ba e wo fie ho a me sister na je mawo wo wono na je wo fie me wo fie na sister wonya medwai wonya medwai wono na je mawo woni twakura ni fruma eyi e kire de ni pie ye me ba cho na nurse ni bi ben ye nti enum na obi kura fa no nurse ni number e de mine na ye frɛ ye nti nurse ni no krampo e complain se aden nti wono akasa be hu me story no me ka me how kire no wono akasa no re ho ye ena oboa ye na oye bibia nti wo ma me ndro nyina mpo kire me ndro se me nkonkoto bi nti enum na me tete ho a ena ye san frɛ Rahim ya won po an frɛ bi mu ya na ye san frɛ Rahim ka kire ne se oba na wo na wawo oba wawo oba emu Rahim atwi na ni krampo si ase ne wante chese jibibi po fa ko to enkwan kra na di mpo no eni ho me tete ho a ma me tete ho a na afi mi ama hu sese no baby adru no manya be 3 months nti no na wose me sambra machi na me sambra ton me mpaboa se me sanya bibi edi me frɛ Rahim ga chen se Rahim se baby adru me pe cafe e de aba ejura back aba be ton mem normal Rahim ga chen se cafe kra wani bi iti me complain ye na me anga sama busuan for me sister o ma me 2 million no me se me fantana se me tena se sa me se kwakwanya no he na me de ye cafe na me de ko ejura iti me kwadru ejura na Rahim ti dem me po man frɛ no se me ba na Rahim ti wona me koso ye Rahim so Rahim asem na Rahim busa me se na me peden wo dem ha adenti se me ba no mankwan kwasi wo me papa fie na me ba be si wo no ho na me ga che se me no wona te dada ana se me ne papa fie no nete nti no me no wona te nti na me be so ye wo nchen Rahim ga che me se me kra no me ha no na wono no wanya na appointment bi a wo ye na me ba be tete no wanya de wanya na yi wanya no girl bi a wono nete wan fancy me ono wo catch me play wanya de na ono wanya na appointment bi ono wo ye na me ba betiti no na appointment ene ne oba na wanya no ene ne oba na wanya no ono wanya na appointment bi a wo ye na me masore na me ba betiti no da ben akwala no wadi buso mesen na me de na de ba na me ga che na wadi buso mesen ya mo we na obo me wo ho no mo takra de nso de na setena ya bibia boy de ne de enti na masan sore ya mesen ba ni mo ni mo sa meje sa agragro ma abranche me ni abranche ti hwa so obeti na ni pa ahwe me pa de o si de bia bi ni ho me to wada kro me da ya de asan me da before se meti mani no to kwa na ga hye dem wana o da bi me kwa de manto no iti before se me da ya de chinye me sorry fresh cream abo ho tv ni ho decoder ni ho na me busa brai se me busa Rahim me se Rahim na tv no wa he obusa me se me na to tv na me busa ne se tv no wa he o tu Akoma ne ga ma ene de mean to mean tre so wade ko hu e wo mu a mbehwe se enkwanya si dem ho wasesa nkwanya ne de apie nti sa da na de na menya na ai mani so na me kwanya ne papa me frɛ papa na papa so da ho na me frɛ papa se da sorry na nia wo bayi ye no nti eye me na wona te ni tie bia nke se ba na se bia ho kyerɛ bi mpo na ba wo so na se wo ton no ma na e wo se me ntumi nya awe se bia bibi se yinti na wo sesa no ma no na wan ka hwe akire me no se wo sesa wo no ma na papa no so say Rahim ne wo ye na enye hwe bibi ye wo sesa no ma na de akwan wan fi papa na asem ka che papa no se okoton edem ho ne ma edem ho no ma no so okoton sa na nya no kre wa pedan wo ba bi foforo na wo sesa no ma na kwakogum nti mi de menim nti wo mu a brante wo ma fi ho kra biem wo ma chese to empa mo da so nyina wo twekoi empa ne de na no akasa mpo no abono bra nti wo ja empa no amone bra ne sen ache sana me pa chwe mpana nkasa de ache dada nti wotumu so mpano ehu hia no nti wojaye no by television wo dem wo ma woni akoda no mpana eno nko ama ni na achi no me da so ti dan no mu wotu ye me se be ye ama manfo so e chekere me re kakra ma me wotu ye fully ye abrantie yi ma me dem hoda nti no enum na me ye den na o ma wo dem hoda ka abrantie wo de wafa kwan we so a wo san ewu wo fie ma wo sister je wa wo no ka wo person san ni abrantie we tan no san no wo da san yin se ma enum no medical social FM po edra ho itimi ko social FM no onu ko ka kire social FM fo no say omo tribe mu no omu tumi ware ma be se 4 kra nti no se wono wa tu afri meme dem ho a na enye se bia waja me wanya me o da so peme anyway yi dem wo ni kampa na wo ka kire social FM fo no say yi ni na mana kampa ayi
na ma na enukra na otu ye no wonhwe mi o na nka enukra nka me fa bet wonhwe me a week 20 cedis no dey abrem oba time kwala mienu akwala no obo diaper semina amesi no ma 20 cedis na enu amu mekokọ bu nsuo enu amu ma 20 cedis na enso na mekasa kire abrantie o se da wani bi nti ma me de no de ko social FM e we dwira ho na social FM fo ne ko kan ya abrantie se onu wanja me oda so peme na mo se na oda so penipa na ade nti se we yi no ma no nti onu complaining ye say won yi no ma no no we yi ton we no ho kire no wo de bank ka na se mebre nti no we yi koton tua bank na ka no ye adwuma ben ono waton chemical like DDT ne nasefo wa bia store container na otonton wo ho okay eti bra wo ba ye na woni ne te dan mo wo ne man o ba wo sign no die there be kanogre on me 91 spe na oba se wona me ba baby nti enum na me so me ka kire ne se nipa won kasa me hu die nti no me ntumi ma me no enye bibi me no nya fine na ade nti se enne nkwa waso raba sa wona me na nti me no wonna nti enum no na ono wanya se no point no no na odi kwatena social FM se ono no ba se wona me ba beda me mpene so nti no ono atukura won ma fi ho biom nti me so me ka kire ne se me nka se me peno kura nti no na me twa ntro na me anum no kura oba ye na nso no ne me so me kan ye ni na eno wase watu eno wasesa no no ma wode ko wo ba first born no wotete wa wanhwewo na udi tuko do ha wo papa ne papa be pa achewa wo san ba baka wo ne ne be wo de toso ni se de toso mi no eno so wanhwewo wa mo scan call hospital wo fie na wo san be tra na nchen wo san ne wo ba beda ono de wanhwe yire nhwe ba yo hia ne na nti hwana wo hwe me no so yode nyo da san kan konsa ma ne se hwana wo hwe me no ma eno ane se a week e ho no edi dwa no Monday iti eno ase Monday na bebe so no no pe 20 cedis no dey abreme iti enum na mesi 20 cedis no emo ame me kan ya waseda ne wo ye na eno ano we iti ye de ko social FM no na waso pe de na mo hyehye ye wo iti hyehye ne se social FM for onu gusa me se enti no me hwe asen e na be so me for a week no and then so FM station for from be ho no no na eno de ye kan say oh social FM no me hu se da me kan omo ye den ho mo kan ma ne enkwala ho asem and from say ya waju no minimum waju ana minimum waju social FM ne ye nim no ha nti omu busa me se ntimi no me hwe asai na be so me na me ga cho mo say anya bia me so no metumi e bibi kakra nti no a week nka me pe 50 cedis okay say dey si be betumi aboye nyina na brantie yi esi okay nti no waso wantumi na social FM no say 50 cedis eye nti omu kama ni si say ye ka si 50 cedis na first week or the mama, second week or the mama, the third week, I say when niska. The following week, and on Sunday mama, week I say about when niska. And it's an way me, or my man now, or Adia was when niska. Okay. Yes, I know. But almost not Wakasano, Sabrina, we hear Juma, what ball so. Maybe I try. No, we hear Juma, me Juma, not what on Pabua, and Metom and Pabua. Would you this away, Yan Pabua, man, come jump on Gamwame. Say, dear Jumana, say, me go to Tongue on Pabuano. By me, say, me, me ko me hu se de men kan me nyandru hwanti no me ko madam fu bi ho se de na me siti won ti me shi ska no she because eno mu na me di bibia it ska no ko form ai san tumi gon go fam pabo no bi it me susu hu kire madam fu bi na madam fu no se na etesa ade a me bra na che me hu me won san no edwuma nko ade me ba ho no ma ebetumi aboa me it me ko no so no me ko ya mpa me ko me sua hairdressing nti wo hia no nyina na wo sua hairdressing me hia no de na me da so sua na nyensa na de baaye nti me wo wie na me san kwoto aso nti ya no na me de koy na me koye adwuma ko me nya amafo kakra na me bo na me ankasa me hu se de eye nti me nya bi kakra de so me sika no so na me san de ko fa mpabo na be so nti no me hu se ekoy ni mu kakra ma me nti mra de na me ko no enkwala mienu meden de kwakwasi madam fo no so wona nukunu lete wono akasa akoma fita no ye na ode so memu na meja panyin no ntimi kwanu na meja panyin no se panyin na ma eno krampo madam pe me ho no be ma no etuja mesa no ntimi gusu te fie no mu be ma de dem ho se be ye sa fully ya be ma no maaye ntini ma me tu free fie ho kra ne se obaye da kro memete ho no be hwese wo be se ru papa dem sa na wo twa me light mu light na memene mkwala ne dem no wo twa light no mu
nti enum na me hwe me kɔ hwe dem me say mama off abra fi ho phone na wa light me hu say light me wetwa na me friend phone so me say na wu twa light me anya bia kan hu say nkwala na me kita no anka to torch light e fa bre me meje na nka me na nkwala na te ho esansa me ma na nti me mpesa me mba be kwa di baby me ntumi ansho mo esansa me ma famu da me ma me free mu ja me nti me famu me kwadi ma me panyi ho ma hwe me nsa ho mark nti me mpese me ba be kwa di baby aba ene abo me ni ada di no na na di na de e hya me ho aba ne abo me ena aba na sa nti me mpese ma me panyi ho nti me ma famu bi da nti me mpese me ba so be famu nti eno ho abotre ena me da so de te be ma no fie nti nka wo torch light e de bre me a nka be ma koma so de no watumi we be twa light mo ja me ne nkwala ade na mo ntumi twa light bell na wa se e abusu afie ti omo akasa no omo nka nsra me se me ntwa na abusuafo no ina de na omo aniso omo ya sa omo tamachi omo no be ba be kasa bia ye kasa kama iti obi ani ho tumi ebusa me light bell ti bibia nya na omo dan omo ba me kasa light bell iti ono ka cha me se on tumi twa me light bell ma me obetwa light no no ko iti enum no ma tumi anhya me ho so na me sesa me no ma sa da na anadwo na me de ko papa fie iti me ko di papa fie me ho papa fie ho ana me hu madam fo na me susu me ho asem a kire no iti wono aboka se ma hu bibisa wo so wono aka se wo hu bibisa e wo me hu because no ni me no nya sa na metie na hwe se de me sitie iti wono aka se no re hoye e ma me iti enum na osi no bo se obekọ na onu kunu akwa kasa ntimi ma no mre onu kunu be kasa obehu se de onu be kasa be ma no be tie ase na maba nti ampalampa be ma no tie ase na me koe nti enu amu na me sa de nya mi dwatwe no na me sa no ko fan no ma no nti mi wo mu na nyankopon ado me sese mi amatumi arent me dem nti mi kwa kra na ma sa ba machi abehwe me ba no nti sese nkra no wo de omo ma hwan ba ko no de na o me nchen nti panyin no momo no me ko na me ka che ne se sa akwala ni o ma me ho a na o papa nchen nti no me de no e di ja o papa ne se papa ni etie ni nti me ko nti hwe no so na mrepa mu no mesamba nti papa na ji akwala no me ko bia ayiro so 2 months na masamba hwe akwala no omo adi hu adanse nti me ho no ma mbe se obi afra me phone so se rokaya wono ma ho kwan se yemfa akwala no fa nko eyi tamale na mbe se me nim ho asem rahim di akwala no di ama o ma me ketu ase o ma me ketu nko tete akwala no nti manti ase na me frɛ rahim no phone so e bu say rahim adenti say me no wo ba na ba no so nya say me be po ba no ma wo na adenti say wo fa akwala no de ko sirem a wa mbɔ me amane rahim nsɛm a ɔkan na nya papa na me yɛ den me bɔ papa amane say papa ne ko su ni nti mo frɛ rahim no musa no ma me ampalampa na papa frɛ rahim busa no wonso ne na busuafo na ofrɛ mo busa mo say na adenti say me kra na me we panyimu no no papa na we panyi no nka mo ga nkyerɛ ne o ma ga hwe ankyerɛ no na me so me no ba no adenti say o ma ga nkyerɛ me nti omo di akra ne kwesirem omo de no kokra ma nti no omo san ma omo ho body na omo ma akwala no mbra ena rahim say wate me pemonde akwala na ma omo de ne kwai na nya sɛn omo de no kwai no yemfa say ayiro so because March there be nya March echi boso me be na esiso there be we free March and April mu na omo de akwala ne de koi nti enumu na me April of this year we ya na omo de akwala de ko na wako hu ba no makọ ho ma oba time me na me nko nti me ka che no se won fa ma me mpo na bompo fa ma me keke na me friend me ba no ka phone so se me ba no ho ye o ka che me se fa no ba no fa ma me ye ya o ka che me se fa no ba no ma me nti me aka se me tena na me fa me ho adwe se ene o se me nya bibi na me hu me ba no na me friend phone so me just me ma na kuma to no yim me friend phone so ka che se ketwa no po na o me nchen no me pe obi mpo de ketwa no so mpo ama no nti no nka ebe ya nka oma me nko na nka me fa keto no sumpu fon ko kama me no ho e wo no ofo nti enum na nti because me ka chance me pese me ntu kwan sa mo na me tu na adwi mu me pese me ntu kwan nti me pe obi e de keto no so ama no nti se panyin no ma me keto ho de a keto no so be de no be kwa ka ho nti enum na oyi na kuma no de no ba no ma me okay ena waka che na busuafo no say na me kan nti o mo ma me direction na membra ampalampa ena mo ma me direction no nti me koduru ho me hu me ba no okay na ma e ho no baby omo wo no na me anim entwa yie baby omo wo no omo de ne ko he de omo wa no kwanu wa before say me meka say me kwa ko hu no
na man say sika kra na nye say almost 4 million then I me kon me ba kra no me say sika almost 4 million before nti me amede me ba no a me ko hu no so no na sika me say so no na me tumi ka sika no so nti no me ngon ko hu akwala no nti me ko do ko ye ne de uko hu no me ko hu no na me frɛ papa no bo na mane na ni je kama na ni je ye kama ai Akoma 87.9 FM ti wako na koda no ye behwe de ebesi ewo ono ene bema no abusuafo a wo mu wesrem no entem ye twa ye ho aba ye ba e de aka beto aso me hwe se de risiti ye ya oni ade fa enu ti de fa woni ade no ekasa na fa ye ko wudi ma so fa me roka ye sahako ma ti wudi ni ye roka ya me ba so roka ye fa he na ba ye me chi ya ni so no na ye ni nkomo wo fa ye na ba ye me fa adwa me ba so ewie de boko na enya boko sa me ba so me de me hawo mama ni mani su a me ne nti na me de to amoso ha ni su a wo me me ba so ai ni su me ba so no ani ma ye hu ya wo no ya wo fa mo no ma ya de me fa mo pa me ba so ni na no se me ni abanche bi tnaye sa me na 16 years na me no wo ho a na ni se de ba mu nti me no e wo ye nti ni se ba mo me kwotna abanche no fie na me de wo ye nti me wo ye no mo na wo se me san ko me fie be sa abanche no open me de a no me no ade nti ma me de kwotna me fie abanche se bonidi e fe me rahim watwi na nesi nchen kra se de wose be mpo ama akwala ma edi discount ama bia so me so eni ho sa nti no bia se me tie ni so eni na me di eni so sa de ko na wofo e ko ka che mo se mesre no o mo na che ban se mesre no se edi tu si the scra no na so de she me ba ni se mo e be so mani nti no mesre na se o ma me e ya on pa bibi kakra emfa ma me na me fa hwa akwala no so abanti it meet now ebi na no ka che me se woni ka pre ha de be ma me na ono na wofo ebe nti sa akwala no so we na se kwama de na me na akwala no mra me fa akwala fa ba fie ho na akwala no me be didi no san bra na enye wono na be hwe me ka che se na abofa no so wono me no so e o se ekrampo na nka abofa no ma nka me didi nti no ehu nya se wono obe ma abofa no ska se bi so so ma nti e mu mu a na papa fa ho yawo ese te sade ma jiso wi de na mesitie wase nti enu na papa se no te sade a aha na mo na bante na nya me awo tete me se nti wo fa me akon off na makọ kwatena ho na wono kra no uhu no e na bufu no wo hwe ka fa nti ambalampa aban papa de me de kon off nti no wa na abante no papa me ntumi ho adwe ba ne timo na wono no ba no kan na esre se wo to so aba no ofu ho na wa ba be pa ma wo fa ache wo ne omo ye bia me mfa nchena on san ma me san bra back na nti sai ne fe nti amba so ma wo fo ma ho kwan nti mo ma ho kwan na me ba nti omo hye ne se ba na me ba no mo mo hwe se bia me ba santi no omo ye bibia pacho mo na mo be pa ache na so no nyese mo me ho ade nti papa no ka se o ye de ombe me ho ade na omode me ko fie na ye ko dru wie na obema no ba na aye me ho ade ma emo anu wa anye me ho ade nti me de te hwa na ye mfunu foforo esa de ko baaye o sani abrante na bi me ba chwan abrante no wadi wani ayi o ma ba 2 cities e ma no fa ni di cross da o so eni bi ni sai no ko dai me ba chwan e ko nyi se me e ba na sa no papa de me di ko no off nti o papa to aso baaye e be pa achew se ni etie bia me mabusha for mo vanche na bibia be yi nti papa kra po gina ko bu bi tre papa ne se ye forso abopro ko edlu di ko nsuo mu na so ntumi forso se wonu mu nsuo no ese se wo papa no mu de wonu se wo pe wo ba no ye no na so wo ba no wo ba no nti no me forso wo ba no nti papa no se o da bi se de no ba no wonu se se no ba no ni ba no so se de bibia be yi nti mensu mabusu afọ yi makoma mu e de me mai say okay and on for member bet nti papa no share say me pemu no obesa abasire mu aba be me ho ade na so wa mampo na o met be ejra ho say na eti ejra nti o me me ho ade we ejra ho okay na ma ho force you and it is hard ya o mate nti o mo ma ho kwan ma papa no e de me de ba ejra ho o yo ho ade aso do me ba che wa anya me ho ade papa no nko a
nti me bedru na me ho ana me sabe fa yemfunu na me wo yema me sana me nyawo yemfunu na me fa yema ma so mpabwa no to mpabwa me yemfunu yetinti se ma so mpabwa ankwa ma me nyebi nti enu na me akasa me hwe ateti no ha wa me nemu no ma nya sam ketua yentemu fo ina de bi obi asuma me nti enu na me akasa me sister ba ko so atakrade na me friend me susu me ha o tre no nti enu no wasi na ese ma fa yemfunu me yene den nti enu na me ka chense me de me ankasa no me ba me ho na ma ba betena sinti sa na me fa mu no me se we sitie ma me because me no ya ha do nti e ma me sister so ampalampa wan hwe se me nyum me yare fo nti no wa ngeme na no so yi na kuma me se na ti sa dia me nsem dwumadie no enoa ena waso eguso ada wutie nti ebra wo koye no edie na si ebra me koye no me ko hu akwala no nti akwala no e ga hwere me se obedi machi aba nti me gina ho frɛ akwala no papa e ga hwere ne se papa ni oba no kan ni oba no se obeba okay nti papa no ka cha me se me be se akwala na edwuma adan na mibusa na se na edwuma na akwala no sua na so ode no koye no o ma no ko school oba na nya fie sen 9 years man ene osua edwuma osua edwuma onko school but osua edwuma nti no me ba be se akwala na edwuma na me so mibusa na se na edwuma de hifa na edwuma ni na se opese akwala no won sua edwuma edwure ho ankasa no edwuma bi a ho nti edwuma bi opese akwala no sua no betumi asua wo wani so na de wani di hu no nti no oso opeso ombra nti ma memfa no mbra papa no se da bi ompene so nti mi ne hweye esanse papa na ampene so a nya ade awfo no so ono na de ne koye nti mi tu madwemu nti ade asan no mu no ye ba beda no ma from nunu assessment so no na me ba na da so nti ma tu mi ahye me ho so na me busa ma me ne se na nti ma me keto na akwala no nchen no na busa se na ade nti se akwala na da form sa Wakacha mse akwala no jonso. Ose akwala no da wo jonso. Eni nti na akwala no eda cement musa no. Na mse nti enu na akwala na kasa so mpotwa ma me na no se ma woboa me da me jonso. Ma ja jonso da. Nti enu na ma me na tia na aja me ntumi njina ho enka bi. Na me twi mani na me tia akwala no se wanyi nani. Nti me de to na me ba no ebe ben me. Ose ma na minwi aketo no ko school a wo ma na sen. And I'm going to say, when you are getting a cost, I'm a man of 4 cities. I say, oh, man. And I submit them in cost 50 pesos near mammy. Men person me 50, and I'm going to say, and yes, she. Or fans, and to me, Mamma Musana, send me, I say, who did you not there be Mamma Musana Bibia? Make a and yes, she. It is before I send my corner, now calling the Sudi Dimachi. And I made down and say, one can unto. Now may call, now my cock of Funian, and I'm banning a boom at Nase. Now Colana me say, my name is Sadia, oh, Quadia. Me pay a ye. Waso opede waso ope asomade e na wo petawol ope so ye hwe se ni nyina ne sen ni na ne se nti e ba ne sa no e na me ye se me de akwa nti mebusa ma me ne se o mu ni ba panyin bi okro ho na ye kurase nti nka me pese me nto na ma no ma akwala no e na mebusa ne se o mu nton sa na o ma no bi wa ha omu hia omu nton bibia wa ha se nti o ka cha me se da bi omu nton bi ho nti me ka cha ma me ne se ene te sa de me pese me hu se ni nyina mu no wako hu ba de wo po de on po ni one o ma me asem se di nti na wo ba ye nye de ma ma me ba cha onyi na ne se me de ba betu ani me sra mu ani de kwan mu mo ame me se ntumi nka bofra no we say here oba so ne betena me ba cha yo na ba ku ya wo ho Ibrahim wo hwe no me ba cha me kase wo hwe na meboa okay na me ntumi so nkase wo hwe no esan se owo me nche ne besa afini me ka bibia me pe no kre no me mbese me twa ntro iti no afini o sane me ske 2 times a year no o sane we ske 2 times and no sane se 1.5 enti year no nyina no sane with 300 me pa twan okay sane me sre na ye show se ba kukura ye wo hoyi ontumi muwa e ma wo hwe no wo san kwaji ba ku ya beka ho no wan fasika ma wo betimi ahwe no rukia ma ye oba na se ma ni etie bia me gitumu se nyankopon te asenko ade metumi ahwe no wan tio se ye bono ye bon rahim e bono na okofa akoda no e de ne beka de wo hu a wo san ma beka nche me se Maa Akos Mekuya evangelist Pastor Julius Ann Bema no enhwe nkoda no unsan meka kire ye
ma o show mo ameje wan show mo nso ame ame show why you ready so betimi ahwe nkoda mienu no ma me pa show my ready pa me say be so abiem o why you ready me pa show my ready wikia obi etie o amansan show my ready ma wa show wo mo abehwe wa de metumi a show wa show wo mo abehwe wa de me pa show metumi a show Ismail ye ntwa ye homra na otuem akwantu na ba Mr. Osadru the Ghana funya trebuso enya asem ketwa kora na obi ebisa na obi ekanya se na akwantu na ba Mr. menya bi mi ha ya na ma bi frame oso ko mpa yo so ko ma me ko anti akoba mo e wo nkoko okwa makesko hwa ubenya akwantu na ba Mr. Osadru no bianom na wonu na hoto so di wadan se chewu nanom wona osa etiti won na ha won no so nkopa duro bi ntore be bo won pa na le bia me ka sa duro ba ye no amma titi ba santimentem ho a ene buru ne ahafu na ba bia boko bia no ne ajo ye di wa danse ene oti region ya control heba mixture endi ni ya wutie ni se osa na etiti wo ye fu yade na ha wo fu keka bia ni to mo a na bia wa fiemu na ba bonten wanga sa otu wa umfini sese wudidi wa otu otin kase komodo nanso enkoye ma otina onufu ase eye oya umfini umfe otin kase wachi kase omi wanga sa eye oya tiye wanya emfa mesro kope akwantuo heba mixture adon se netie otu adon na se ya aboze box na ana bottle na adon shemu no yedi akwantuo no egu bottle no ho sebe npa bonfo bi ntimi ye do bi enfremu ma onuma emphasis so boni bia emrawo nduri oto bottle na yare ese bia leaflet na paper na ye inside no hwe ho yare ese bia ewo ho ye nyem se ye funya de aduro be Ghana family ati ase se wo yare bi chise typhoid a onuma duro ya etimi fu wo de ma yare bi chise hepatitis onuma duro ya etimi fu wo de ma be typhoid na hepatitis no and the conditions ewo ho typhoid we no besumi mlemu miensa na wako check ya ho say da so wa na unko bibia ya kama dia mawo saa so hepatitis we no so mi ensia be bo so miensa no ko na ko ebi yese ya we yusu so na ni anase ebe na chi doctor your number no hu hia me number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and there was 0241 29 66 22 your numbers no ofra obi bi obefa bia na kawase mi kire no ya Dr. Nyako number na ya Dr. Mabra number di obefa bia no kawo ha eche ni ko ya we na mamoso feni na bisa no dog ya we mu oduru enne ni gise mi se apart from say every compound rubber no ya san e de akwe bi ko me ka say bibia si ha anabia ya celebration bi woni ma so na tizade no aye basabi o akwe bi esi ko uyam wani okuachi yesraw feyen ane de ya sabi yanko abenya aduro mi ansa America ho asemi entumi nsa ene ya sabi ano yo ba ko e obreku na machia station ben brace abosa na asie pe techima ye wa Ahmadia road ye ne chama UNESCO ene eboso ba bi oto latest phone no kumasi ye wa Safo labor runabout woni we ni echi atonzu kwa no kan fie 12 nsabenku ye ne Alpha Omega publication ene eboso pe e wo ho enkran so ye wo kwashiman udu kwashiman traffic light ye ni echi so tu mu kwa no o branch ya President Sonda kese no e wo ho obo wu ye sambol kese obo akwantuo heba clinic ye chi akwan e wo ho ba bibia wo bia no mesrew eni ya property o Ghana fa na ba bibia wo nkokwa mesrewa se ko anti akobam e wo market square wo nkokwa wo mpete mu nyina wo ho a ko ye ma me abesam wo ye bi ato saa so takwa de ko mensa takwa o wa sa bidio fie enkran ko ruta so agent na bo achi heba bi won sawom okashi daglin hello seba case work heba sam le bi akwa bi na control phone bi ato e wo ho ba bi a won fene o fene ma chere mo bi wo ho ato tamale mesewa ko super large pharmacy any old man come no e be di ehwe e wo ho
enna borega so mesrewa se ko data pharmacy kwa na ko commercial bank and commercial bank road na yo so pe ndi yenu akwantu e ba mesere all said no ye funya di aduro no unwe bia sa mbele bire ya tropical gabele bi atom sa na di akwantu ko Mr. Abadwa so baby ya me kase ko no yare a ha adwo pa ye obitimi kase dog yesi ye ni edi no na di koko yare ba no ko bia ni sa asem no ansa da sani be koko ye ni ma mensa sa ni o mensa ba bobosi se wo bu a na wa hwe wu afuru na mo ye oni ani bi wo a wudi a ma koko yare nsusu so no bi wo so ekonomi yo mensa ba bobosi adwumaden obi a wo ye adwumaden a Emma Nintino and as a veins no pressure eba so hard work and koko yawe ebeni padiano brabo ze wuntino aso as ahonho na koko yawe na ede ebre no obi a opeja na dia se woye chise opeja heavyweight as na dia wodi ye training pressure bo veins no pa seti bia se na koko yawe na oba okwa wo so a ye no push moment ya pressure eba veins ni so no wozo oba wo yi no biko koko no se ya betua na to wozo oba ya anse koko no atumi akọ na koko ya bi bani padua no mu a asikyire ni ano ni sam na no dia na aboa ma na yi no mu bebre be de nche se ani mo medi koko ya we no ba enti meso mi kase opose wani etable wani so doctor say ya bi gusu na ya kase abana ya nyema ya ni operation mama mi papa ya nye kwa ile akwantu ko Mr. Nabi so atesi wani so anu wadure ya enu musu yeri no uhu ba bi atene befa wani ya yisi ya ziga Akoma na how katra de ta me bosu anaza okwa o minimu ana de bechi bia kata na code achew ade bechi bia wo de bia utia wo ya kwa ile akwantu ko Mr. na nu wadure bo pa ye ko kwenti wo hyehyɛ ko pe akwantu ko Mr. na yi so die ebe bo pa ko nyese bebre so ana mi kase wo say yes wo chronic constipation di koko ya we be da de bechi bia no se to ti ko abeko na ya de obi kwa na watwe na nsa 2 days as watwe akọ private mesraw ko we akwantu ko mixture na onu wodure ya ebebo opa ye sa na di akwantu care mixture aduro we infection aduro make infection gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia egua hudo bebre na aduro we ele boa mo ti yi infection no afiri padua no mu mi kase bi ko be ma na afo aye ketekete wo de boss wo na wagia mu we oba du bi asebi nsuru fu nko mo ba abra ti how bi no be bia to the menses no emaye first na ba 7 days 5 days 6 days about 2 days 3 days na twa meso enye no ma nya ka wo bi na wo ye na be nya 5 no be ma wo dun so na be ma no ye wo ya wo tin kase enkoye meso ko ye akwantu care mixture na no do fu no wadure na no ma ebi how enemu ya we bia tete nipadua wi ya no ebe ye firi wo de amono wan kase wo say yes aduro no egu ahodo enti ya na tra so acha mi no bo so koko ya hawache ye fu ya de hawache ndi mase wa so bo modie na ko ye be sanji ni number no bi number no hu nya pa ye number no 024 66 28 508 024 66 0244 me pacho motion number na mo de agu TV na anim no mame yes why on 02446828 I think sabroso doc bo number ni 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 0241 29 66 22 your number say no wo fra obi a won sabe kan bia no e doctor o akwantuo herbal clinic kan ya we kire no na yentumi mu ya we bia e wodi mesrew akwantuo no tumi yensasi ye pressure bio ye diabetes edura ye samawa ekwa emma bio
Only abesohwe na obesohwe abon yes. Akwantu for yaka na yaka. Yon no ya top to Ghana for na ba bibia. Na kona ko hwe bi na bebo opa yi. Na ngopon hira da se na ye be sin hia bio. Nyame insha papa Rikia wasi odi wo hia no bema no emfa ne ba kono emra emeka no na ye ne bema ne di nkomo no wasi wo wote se wote se wo betu kwan nti ne wa hyeda se na wo boa pa na wo de dada no wo pese ohun ba no but wo ba betu kwan akoba bi wo betu kwan kana na nya no kre mentu kwan wo betu kwan kra wo pe ba bi di ketwa no eja ansa no wotu kwan no ma entisa na entisa na se bia wo pe wo ba be ma ne fa ne nsie na pese okohwe no a di nti na wo so ka kire ne se mi tu kwan nti me pese me de ketwa no ko ka pani ne ho me ba cho akola no kwadi ho no me ye ya se nko ma mente nka number na keke no o so won pene so nti me ka sa wie no na oji tu mu se ene te sa dia ene te sa dia na che se ayampa se me ba betu kwan no nti no ena o ma me ho kwan se me nko o essence ono akase nim se mabusuafo bi o nti wogi tumu se betumi aba ne se metumi atu kwan no nti wono no gidi akira ne se ye no kre na so wonim se me nso ma adwen a me nso medikita me de epese me hu me ba na no enti untu kwan ma me ntu kwan wogidi me gidi pa ya ni di wachi o ma me gidi ti ya nya akura na ma me ba cho an akura mienu o o mienu nyine be ko school ma me ba cho ewiase ayedin o o bali wodi ma sho ma me da chi no okay akua montana se na yene bema no ebekasa na fe yama na kofa akoda no ede no aba wosu betumi ahwe wo mu a ye bema no dance ni enti sankra ye mienu ma ba ko na anwo ho na hwe no na eno so onyira owo ne papa ho papa busuafo ho ho akwa ede akua mamu akwa ba ye na na yire akwa ba ye na mami evangelist akwa ba ene ye fiala ne fiala no ye de miensa na agum ye de miensa na agum nti ensam na ni soso okay ensam na ni soso esoso okay esoso akua ma yentie ya dance ye bi enche wonim se enche akaka na che se ye bronya bantemo bronya ba September na ya okwa no bronya ba yebedi bronya enche nti bronya beso sanso a na che se wa wonim se akoma che so na etubia aya me pesa ye ma ya hwefo ne yetiefo hu no emfasode a ewa adoye so mfasodia ewo adoye eso enti emre kwenti na ya na ye bo adanse sebeya onyame aye adoye so ubie wonsam a onyame wo hirawo ebi wana ekwan bi asisi na onyame de hu mobo nti ubie wonsam a inhira ewom unya ayese unya adansedie automatic adansedie no ebeba we bi wonsam no nko ade ebeba nti o maso nipa ne ben wo bi kra bisia no kra ma so ekọ etekua the kind forward there no start na ye the dance ni bi erema mama fiti mako enensam ye miensa maami kwanta bisa eya na ema ye mfunsuo bi amedwere ho amenti ase wo memfa ne de ma no kwanta bisa sa akode beba na emu mamfa wo de ma wo ne wo bi a wonyem wo nya ba me bi what na 16 years onyankopon wadom wo hu mobo na wo kunu uko na wo hye dwaaye na wo tumi yi ntoma ne de abowu mu na wo diri mirika sano mame we mame panyini we pa ai sisa ko bia wabodam na mame bia wo modam na wo dwareye na wo beyi ntoma na esen ho no bodam ni na ayi ntoma na esen ho no na so do wo hunim ni na esano wona no hwan na abodam wo
wan na abodamo ebi na maami wo ye onyame hu mobo hwe mistake kese a wakoye wonya ba ne bi wodi wo honam due nyina sabe ma no na wodi ntuma abomu wo se be ka kire se wo kwatere kwa nyina aguso na maami mpa che wo wodi ntuma na abomu no na wo kọ no na se do so akoyere ka ni bu o wa sa yire ka ni no wa yire mu bare che wo mistake mistake na ema wo ne na masofofo so wo na ema wo ne namo efisa nyame ache ubie no wan hweso yiye ena wo bo modern na wudiri mirika na wo kosei no we enye be ma no eye wo we nyina media asembi eba ha bia no eye na medi tu etiefuofo se mistake na obi aye enti wo so wote ha no obi ti ha na wo hwe bi no na wo so wo nsuam nyansa ade maami ye eye wono a ena ema na nante saa wo bre enedei se nye sanke ne wo so wukuta wo babi wo da wo nanso ana saa mre wo kuta wo a wanyiri wo so so mu anka wodi ne ye de wodi ji waniye enti wo bre ena wo pa enedei wo ye de wo bre enti saa mistake no e man hwe ye wo saa de ne ho na omumo akoma nto ho na omumo mre omo wase wo babi na eye de ya ba ma no wafum wo da mu a obesa ba ba mu ho na eda no ne dia okokokokoko se die obeba be urada mu ha dia wo pesa wo ne ka bia obetumi ne naka na wudiri mika ko hoi na nyame amoa na sa bo yiye obi mpumai denti na sa bo wo nisu na pa mami oba ha dwere pa na so nyina wo se yaka bo de wo nyina wo kokom ye ka waso adai ya bro na ye ti uni ye dai enti mesrema to de bia omo akoma ne mra fom kakra na aboa ho mo ankasa ho oden ene wo mo ani monyam ene wo bibia kama because wadan fi wahwe ni free unse be mo mo nyina ahwe ni free egu wo kwatere kwa obi anyi na ni wahwe ni free okai eda so da ho be ka cho o jai ma hwe ni free enti ye hwe ni ma bi wo ho okay ma ko second story comfort wona comfort wona wo baaye ena wo so hunu be ma no enye wo bi na kukuru wu baaye o wona wo sie se wo hunu be ma no enra wo hu no enra se do ma yesi braye our office na ya de fa ha na ya to fa ha ma ko ze kwa Ismail mo fa we fa ha na ya hwe kwa ya be hwe ni kunu na ma no na we di ache wo hu no na ya hwe kwa se sie wo mobo we obi ane na ya twi na se sie at once na enra ya ni abro no watu mi ahunu no na wahunu na wote ye dai wa ha inti ma no ya wo mo nka no kre na wo ye dai wo betena ha no kre no wanu ane be sani afiri wanimu wo na ma akoso ato achi wo se pam na wahunu de wo ka ni nyina na sani agu ho ka 3 months ni e be man no me hu no na mo onye bi mame etini o ma ye dai enkoyiye akama akofura na papa mesro 3 months ni e wa wuni mo ba na akofa no hweniye mesro na pe bibi kakra ye de esende no enu ano no na se de osi de ne na wi ena akofa mi hotel ena me ne na hotel ena me ne koda hotel ena won fiimie ena no ma me papa ne da ena no wa ena no ma me ne papa ne da ena mo so mo hwe mo kodwomu a ne wa kukuru wa kohye ho ohun ya wo de mo hoya mo de ayase de de kumu de mo pa ne mo nyan etu so ya adwuma 3 months ni wonya bi ma ya adwuma na o so hwe akora no enu ano no because bonkum twa na ni fa so atwa na abesi mu a ma ko ye nua bai rukia de yi ma ko nka me die obetie mafutuo na anka wo ma akora ne nka ba ma ne ho omani ka ho na emme woni babia wo bitumi akɔhwɛ no ɛna ɛma time bi mfa nso omumu sɛ obiti wo bi nkyɛn a na akora no nsa yo na wonu yo enye wo maame nko ankyɛn na abetina wo bɛyɛ yiye obi nhire bi na baba bɛka wo ma wo so wa yɛ yiye it is akora ne te ho a okɔ school ebi de menka nye de guboto bag mu ɛne yɛ de kuta ne yɛ de kɔ school na me adom yɛ awu na aduane ne kora ne yakoba ne abetoto bode ne yedi ne nyina nyame adom ya awu wokɔ ye wo ba ne da fom a wo kɔ no me paache wo so to ba shiti de kɔ ye 3 years no ana 2
2 years na wuja ne ho no enye ma me bi na atete akola na ama wucha wo ho no wo baba to no obi na atete no e ma ne ko fa ha me to no so wuti hey enyoma yenko yie enyoma nye enti se wo be ma akola na tena ho na wunya bibi kakra na wo di Akoma na ebe boa wo sire se he nyame ne hwe nipa me so man na no nyame we daito enye se ye adwuma ne ye ya hwe nkola no enye man na ne mfiri suru biem emma eti wo betie futuo dia onko na wonko boaboa ne ho kakra obenya bia no onfa nkoma akola no na ye hwe no na wonim ba ma na wo no omukura no omudi ejade obetie a omuhwe ne ye na ma no omuhwe eniema bi ye na emwa omo ankasa ma akomawie meda sinema mhyene so ema me ene se bibia na yekọ dane dua yekọ ese konfo ye bi ubonu wache na wadane ebe amama wabra ye ntua hwe nti sese no se ebia wonu obi aye blood covenant na se eyeduabo ana huhumu awade akontwemu nsem na ye basa obi age ho sika nanso enei wontua ompese obetua mesro bomodi ane fa ne konfo ye bi owagona saman kumase efijase kwantempo so bomodi a na efre na ye bi e wo 0243 134535 0243134535 nana an evangelist ye twa ye hona yentie yenua bi adanse a wodi ye e de fa little kweko ene ma bi wo adochire ofrem wo se ye mfre no justice little kwaku ane so say they are justice kwaku nyameche justice kwaku nyameche yenye letu ni free ya big na netukura let's no so there no guy name like guy name kakra little nani dianka sa yenye justice kwaku nyameche ene ma me obi awoni ma comedy dance bibi e fa little kwaku hu so say the one of them buy me share we discuss me phone so say me say me na bibi abibom na ma che say I free margin na we na na answer me to home na say am so scan to me phone so man na me say me ma a little kwaku na me so mo watakwabo go say janshi e fa me say sakowa me to wasa na market ni me say ya na me say me na me phone so na say ma me here na me say ni schema little kwaku me say 100 Ghana na market no me say ni say in do by 25 minutes or 20 minutes na man bia ba obegina me ho ma at once 1009 something when I'm say na me odo little kwaku ye hu bibi won me say na me e dia kwa no be ye adwuma nti bia fi pepem na onye de onji bi mbo akwala no na akwala no na me nim de ode ne be damase ya mama kwa bantu obi adanse no de adaso ya wuhwe was mako I also have a testimony about my donation towards little kwaku. So my husband has been trying so hard to get a visa to the US. I decided to put God to test by praying over the money before sending. I told God to show my husband his mercy like he has shown little kwaku. My husband attended his interview last week Thursday, and to the glory of God his visa was approved. Under a very miraculous circumstance. I sincerely believe with all my heart that little kwaku is a blessed child. God richly bless you all for the good heart and hard work. Oh, ama niko ya ni twa ni true mu ya ka say bela wo ba ko kra question na nka wo se ebusa na kra eju on ma e bia me ko kobra ye musa question bia ma ya ye okona adoye so faso adoye mom de so adoye so faso evangelist amen se no Ghana nsɛmsɛm no a yɛhunu adeɛ kyi bia yɛte asɛm foforo na ɛma ne bi ya akuya ka bebre na minima de kura ya na jama sɛ nipa no bɛfa ɔkɔtena ne fie wia na akɔyɛ sɛ menka ne sɛ mpo sɛ wone ne yɛpɛw sɛ ɛdeɛ nyu mɔtwe mpra ha mane yɛ 16 years ade
wanyawade yɛ desperate for member sana me hu no na sa ho ni nyina na se na be ma no hwe esu a u provide of you wokoyo wade do betra wa esu na wudi ba fie ho no na ba warefo a wudware de efa nsa 60 years da ya ware wudware na wukunu pie fompamu a sabu fompamu a edan no mu bi na mutim wokọ edi mfie du obeba na wudi wo hu ensuo ne ntoma asi mu wokọ chika ne gina captain Captain Planet. Yebesre emma warefo ne ho amodwe mpra. Say yebesre say bema yenya bema kaikai o. Wo de wo ye no jano hwe no. Wo sre wade adoma obetumi di atena mu. Sa wo pesa wo tena mu nko ade a. Sre wade adoma obetumi di atena mu. Ne jane life ma no. Emfa no ho adwendwen na misusu say wo twe mpra wa ha. Misusu say wo yese wa ha. Jan one no ho koye wo de so do betrafi wo ti fie fie ni nyina ya odia coach bi na kai wo se wo ye striker wo duro 18 wo ye wo here dada wo enia ye be twaw ye twaw opponent medem wo do cross wo na mpa na prepro ho atum medem wo do cross to bo na nante en fabrica tu ntamo wo crossing to bo e bo wa wo nya pra kukuru se masa we dia inside medem ye ndia no kona ndo de bomb ncha no enu ka mi ji sei we nsu na medem so no to no de ho ji o de roje kan cross was massa we dia so because I have a monipa we me dem din ba ko ncha sei kwa mi ji ni 10 million we dia inside there 50 so why is secure what if you ntira ho na kakra buda fi kakra we ena ye say akoya tupi afeja oso obeba ye mi say da obeba no so obeba nada table no beda fi say wo fra no kra no the way I was in Jesus na no oti wo say ya no oti enti ye nim say ye nuan beba na ma me ye besere ye kan ye yi anu ade nyame ase anya ye dia obi ba bie wa mesro fantuma nsi wu mfira dwaye na nko ho na ne nko nkoko we dia na bema we bi abonto wo tofo no mo pagya no mo do afa ba bi ona be wo se wiase ni second story no Pastor Julius Misako too wa roba wa ji de fa mai fo tu o ba Awurade nya go bo ya zo no dia uni na ye yawo nana yawo Maa Akos de nana yawo enu ano no yepi hotel ben o se busan se hotel ben am de ne won fa me nko hotel bi yepi ne maame mu pia no mo akɔhye ho ntumi nka na edi anko a ya moda na asa die na the situation na wako gina sisi ena wona no sebi producer musuafo wona no yempo ena das say na boy na wo so be ma bo phone ma boy yarfo yi bia mo be wura ba ni pe krapon okra crutches wotimi a pene so no betra na school ade ni kodi masa abrabo do to bodam bia sa bebo ye besro men fa ni se wa jimi men fa ni se wa jimi na jimi da wa na se bi be si miti na mesre ya na me steady me dwene ma me dwene mo say emema wo se esuro ma emma sebi ma me makosu akuman busuma bia wo twagan confirm busuma bia wo twagan nyansam ana mama ya ni di agrosa munsurade busuma bia wo twagan yo busuma biara kosu akuman twagan na wo nya no de amount wo di agro na wo mu no wo ya ne sade ya wo pe kamu so twagan gu so ahobekire wo bekire the way anyame bo ma no mema bebre take ma bebre for granted se wo hu se wo boa no nti o yese nti na se eno a onfi but edurumra bia ade ne banso afo bo se wa soro
wo ya no hwie nyeye won ka wasem nso nka na sem wa fa no hu se obo ne bra odnani to so abo na to fom nti obo ne bra ye na ba ma ye be die ye dia me di srew ye fra wo na me nkasa e na e dia me mpe e na wa ye srew bra na ba bia wo obi ba gira no akola no ye oba wo be hwe no me hwe no ne nye nhira emfa ma tell story Rukia bia no akokoduro wo se abrante fa mba bra mama ye ne nka no fa akola ne mra ye ne nka no fa akola ne mra na onjina ade na be ma no so ehunu se waje ne ba onya bi ba fine wanya bi ama ono ani statement wo so obetimi aye adwuma ahwe na ade ye ma ne fa ne ba ne mra no no ahwe na ade na Akoma ntobie anwe na kola no wa na bibi to wompe me kasef ma ade ebre me ka ade ba ya ndi masa ye be sra ba bia wo bia tie de ye ka no ye nisa wo hwe tie na fa kola no bra ewu ma ode be ma obetimi aba hwe wo ma na wako na asundwe bra eda mwase merase ma arene mplatwe na sese na mi busasa mplatwe na ware kwa de na ya na de mama sese mplatwe asa mplatwe ya dacha wario because sese no so mplatwe mplatwe o omo me ensenya me kwa na mma ho ofefo na mema to ya to prese mama ma yensu bibi on se wo ne ba mate na opema kra eye niema ba ko mienu bi na be ma na sesa enye wo ye na hi na be ma na sa sesa one neti dem se na sister ku ya ne papeka one neti dem e den ya okwa obeba enti ade nti na oba odi abufuo be hia no ma mi die be ma na ebia na abufuo wo ho minima de kra de abufuo ne baaye wo she adwaye wetimi de wo tawo so ntuma etimi abomu ebia meka se ehuro ne kra na unya wo horo yi edi ni nyina edi nachi ene ne koko superwoman ekojina ka ene be ma so de abufuo nya ba mama ba bia ne nsa kwa bebo no ebia na adwin ni ho enti obi a wapanyin say for so many years aboka se bufo kra na ba ya adena na wunya abotia kakra bi ade bia ya meka se abotia kakra bi no some minutes na wunya se bufo na sanka wo ne bufu ye no ka wunya abotia kakra bi a kanyin se samre anka ebia anka wo ho ebia yemfanyin sen emma be ma ntena ye nchen de ba wo hwa be ma no so se aneka sem no so me ne nanante mama no so peba on peba mi ni se nko no be nante enti sa time no nka ebia ne bufu ya na nka ba fom kakra bia anka ne ma yeye wo so opema die enti na ma ne pema be ma bia anye ne bibi kwa oba bi so be bibi anye bibi kwa eye bibi na ma be ma ne ekopema no enti die na wo ye wo so so tena ho na adwen ho se die ade na ma ye enti e ma be ma ne ye bibi sei ansa be ma bi on de mama eye ne suni no ma so no die obi de drama ne de o best eye oba na one ne tena ade a ode ne fam na ma ne koye de wo ye no but wo ye homework ye na ye ne ma ye be ma no no atena mama o modwin o ohu de wo ye no na wo ye mpai bofo na obo mpai de na e share raden sa obo se be ma no e bedu me no no esesa na adwin be fie me yiri me ba won kan ade ana bo na fe intawanta kakra okay mama start enye ne ma bi hwe sa afa die mama sa na ti o but ma bote kakra ya nya no ene na di we nya ba ebi anka ma mi nya bote kakra ka mi gidi sanka wo ne be ye ama ni kunu one ne ntem enye basa ma oba bi mfra chire mama be ma nkoye ne ho ade enye meburo na do so be benti mama no ye fa twetwe o story sister dey no in fact me kra na and all say you say okay to nyam so wa say me dey o dey here because na eye ma re ho say oba asabi wa konya accident na okura ne ma we na chese be ma wa be hu ni say na say me pe o say dey o tie bia me pe o say na o tie biara na say afa Sara audience say na be ya na ya na be ma dey oni ma na yaw na yaw so do ko hotel na wa won kai hotel kro de ma me ye be ye nye ye ne ma yie nyame ya adoma be ma no so no so obeba enti mama ye mfa no so nkonko mesre se ruka ye kunu no mama on fa akra ne mbra okay won say de wa fam no sa na adwen ye ne se ne ba ne so kwatena ba bi no sa na obi be ye no mama ene no so de wo ho mama aka akra last 2 weeks step mother bi a waku
ne step child yeah enti ya na mkrofo bebre wa adwen se na gari mpo na meria me ne me ma bere enti me ma me bank otena ba bi na obi akoku no ana obi akotete no enti me se be ma no onfa ne mbre no na ode onye na eja asede ese eja ho a onfa kakra mbre no na asundwe em se me oye ne se onu akra na sumbejo no ama na ye na adwuma enti me se ombra na Monday ni Tuesday nso ye betwen eja ne do ma o maka me da se na na re ne mum Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Mafo say me kan to say bo dia na bra say awo e na wo pe mo ware efimi ensa nine enso awo no entumi e ma Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Situtu me kan na mo to ne bra na dia yo si akwan be ma fe mo ba fe mo be ye fi ho ama awo no ato so wo na so akwada no so entumi e nante wo na dru biada na ntie na planning to the nante Dr. Mafo se fa obale bra obema no anante owo to so espresso atie bi sa ba se oben primary school no fa Dr. Mafo e wo 0244 411099 0244 411099 na any Dr. Mafo eni enko so die tie bia no odado na yekwe na mini bila empodi enko mo na say ya baba remu ewo Ernest Herbal Industry Dr. Ernest Ernest ointment and say awake natural capsules where they aba egaso they won't say dia o bibi problem bi wo be say o friend and discuss say e wo ma remember 0245 301462 0245 301462 esa your WhatsApp line wo fra e be di nkomo ya show kwan no aba yes solve problem no ama bila yes mama e ma henry Yana na pomti say Erade aduma hoden wo ho ahoden wo ho esi na wake natural capsule center yes afi Ernest ointment timi ho ye fe tuntum sewio papa branch FFF be ma ye hwe me pene me no kwasem me amini Ernest ointment me si me gini ho dance a menim banyam wona atobie e de madansefo Ernest ointment awake natural capsule ya sendre mi enu nyina free Ernest Herbal industry mu na abedwa so na medie senia mesia so adro ya hwe hu senia tienti me se come last me no kra last aka na ese meka esan se die mahu ana se bible si die nim ne ka na die nim die hu ne di hu adanse die mahu afa Ernest ointment ho ene die nim fa ho nti me die ne gie ani akokodro ena edi Ernest ointment ani awake hu adanse ohwe na no nia ye nua yi di frika ye danso man kran e ba ye ya e kire senia adanse a medie esitie bible si ba nu adanse aya na eye no kwasem enti mi pa choba bia wa otimi nka bia no Ernest ointment eye nku 20 ye ketua kakra sa eho no nitimi ye blue na ho no krata eta ho no so blue enso so ene colors ahodo de atchoro ho ne ade ba etine ye blue no nkwa na mani hia wo now de ma edina wo ho no ento utrim entu ko ba bia say ye drugstore pharmacy shop bia mu ana wona susu nku ne ade akura no mabonten no wo se wo pe Ernest ointment bodino eno ano no se Ernest ointment epie wo fie ho no mo a mesi hunema ne yare ba bia ya akodru bia wo fie ho no wa wie na djuma okọ ama ho ato Ernest ointment nti mama mami phone number slimet etie phone na fo sanse yeguso ye kase bia na obi opeso opie kura free store mu ana opeso opie free fie si abonten onya number na wa wie on Fred Dr. Ernest bibia eye din 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 after 0276 53 77 01 0276 53 77 01 when any doctor Ernest Odro numbers odi adwuma freno na onu ankasa na beje oso na de ka wasem ehia wo nia ohwehwe na obenya bre no no adi nkomo na mse adanse we Ernest ointment ho de esewani na nse wo ka kire
me se senka ye di akira nka me hia se metena akasa bio ka dance fo no anu masem na ke bo a na no anu no ye se adepa na ton no ho na nkyire nso ya wontan kamfo no ho na so ba hu se nkwan na bi namu a ni di adin enti eye earnest ointment ene ye di kutia hunmani yare bia hunamani yare bia se ya propro se ye pimposo me pacho ekro na gu hunam no mu ese wo akro bi no mu ni se nya yare yare ehu papa kro wo ho sensuo hwew anan fifirefiriw me pacho atade wurogu ho ahwe ankrama bari me na me ka kire wo esan se nie wo mu nyina epie begina atade no ekro ni ho papa na kro wo ho so a wo sapo do de bedware obenya bi wo tawo do de obepa no obenya bi atade mpo se wo hye na yi na wo sini se den obi fa sha ade na wuram kro ni ho ahomete papa na etretre na se honam nani me pa choma kro ni agro koto earnest ointment na fa kutia kro yini firi honam nani na honam na entoso kokwa kama tuntuma sroche ahofedua wonam ane epno emma timi twa ye ni hwe oba na woko no trimi egu na chi na ye wonwanwa eye earnest ointment esiesie matrimi eyi hu afiri trase na mautrimi ni ye fe wonam a waye sroche kama ompewe na apede hin abrante bu ofia ya sales office was here dear man and earnest ointment ho apart from say ye ni ho adwuma ma no was here droni hwam no dey say o ka kire ne ma say mesrem odrema mu ni o na nye aduane was here droni hwam ma ntide bi odisi suro say ba ne ba bi no ahwa ne hwam no ama akwa akwa habaya and a doctor and so drew what dear me pachomo mo won crime mo fo mo ni nkire okanshi drug lane udro okanshi drug lane na o se opekins work heba ya kire ho adodo bi opebia on sabetimi aka enu achi repash ventures ubenya bi ho no mo tinated heba ebi ho baseline pharmacy ubenya bi nisi pharmacy and a ferry jos when eye enkran mo am patam ho no ba bia wo benya earnest ointment any awake natural capsule and matram no ya fia ni kire kofodu ya pure mantem kropon mu gapsin pharmacy ho ubenya bi ho drug light ubenya bi e kan say drug right pharmacy ahosu ubenya bi e wo ho no afa eye delight pharmacy na ubenya bi so e wo bino pharmacy samia nan eye gapsin pharmacy delight pharmacy drug right pharmacy and a bino pharmacy na oduani a kire nkokko so usale be police ase ho no mo a ubisa ohusko bi pharmacy a ye be kire wo benya bi hillside pharmacy ebi wo ho na fe bb pharmacy na obai kasoa ko kasoa nso a enti kasoa ne fete ne mo amuwo makati henum ni ntam ho nyina no oduani be kire tribe of Judah ayeba ko pe no ho tribe of Judah dembe ko pe uduru ho no abenya bi na fe kuma se so abadani heba Misty Heba, Kolinak Heba, have no pharmacy, and a fake Chris K pharmacy. Some years no kumase, do dobia pebiano, Sabetimiaka, Timua Muswan Kuma Pumpum, Mua drugstores are hold on pharmacy shops in Yano. Mon for being hormona, mon for talk, now Otonso Sua, on Faso ye be brave. Nebuan Swafu, and to be Pachawa would tear me a year. Earnest ointment na me ka kire wo se hunam na ninkwa na bibiti ti wodia edronia ba ko pe earnest ointment na ti awake oye nipadua ne ye no wo siese hunam no nipadua no e ma ahode ne wie peye boni me ka se eye immune booster enti nipadua ne ahode wie afa wonye wie bio na emma aware enso so obema nom e no ba nom na mo mienom no amadwen baye ba ko motim ho ase mo di agro si so a me pa cho 90 minutes na so no na mo de mo hunu se stay afa na agro ne ya sha ase na mo guso amoto aso ensu oto amonte ewiabo a enhimo eye awake natural capsule eboa pa na eno achi esanso esa akutia eye hun kan se enam yare bia enti obama bia wakwakwodi agro bia nya ohaw ne amane bi ewo obama mu oba bia wakwakwodi agro bia nya ohaw ne amane bi ewo obama mu a etete wo edro a betimi abo na age nkwa amo se su dadam no nya hodin yie no eye awake natural capsule awake kire se sorry kenya wo ho kentene wo ho edura wo no ma betimi asoro agina wo naso no aye adwuma se bema edura wo no ma betimi agina wo naso na onipadua wie pe ye de ama wo any awake natural capsule sa enure mi enu ho asa na meka kiro na minim nia etimi yenti enne na masi nkete sa danse wei magye esimi naso na madi me pa chotie ni ye na wo so de opa
ye chinyigifo na gima chinyi na kokotobi na wonya to na wisu wia de aka no ofra na wodi ho adanse se ne adanse ekoso yi ti babia wo timi nka bia no ma enu emienu din enka utrim se honam nani adia eye Ernest ointment na honam ni muso so dia awake natural capsule ba ko yenku ba ko yetopaye etu di nku ne sra no na wonom topaye no honam na emu ni yeye na ani ni yeye a wonam wiase ade aka nyame ehyenyame nsem ande honhum de wonkwa no ona hweso na honam ni de no ma kire wo no awake natural capsule Ernest ointment. Did you know my name? Sorry, so 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 Fresesia Radin kan ho na mom fire de ntwe dase na abesa atimi nka watimi nka nei ko pebito na emu na dase na metrans na so ya o yare ase atua aya danse de e de ama Radin kan bia ho amen na sene suma me na wi se Seneca Practical Skill Center wo mo NFF wo wi de wo kanyina ene say say job opportunity u pese ya ma wo ye adwuma e wo abrochimemu anase Ghana memu mibisawo ebia wo wonsa no nwuma say Ghana kura no wonya ba bia wo becha aye adwuma enti Seneca Practical Skill Center ye betumi aboam wonya adwuma ba bia atena wo Ghana memu aye adwuma anase ye betumi ede wakwa abrochire na fe wakwa ye adwuma na ye kodne dollar say ya adwuma mu kwan abie ewo ho ede ama skilled workers enu nti wo wonsa nwuma insa nwuma bia wo na wo pa ba bi aye adwuma no Mr. Freyen ewo 0502 0502 76 7027 0502 76 7027 na ukwa ye adwuma wa brochimemu enche obomu se wo yire no ma ana wukunu no ma nyina po ya besesa wo mo de wo mo atoa ewo ho enu nti no entina wonya hohoho bomoden a na friend number no a mede atodwa no say make us say ye wo lecture hall ye wo conference room ewo ho ya ye tete enkrofo ena afei so bia se de make en won san nwuma ba bia wo betena na wonka wonso watumi akere afofra dwuma ebi ena wo pe wo de bomode ya ye bema ba bia atena ye bebie ba bi kama e de ma wa wo betenam se ye adepam se ye Charles na nimu to POP na wunimu ye de wunimu yo bia no ye bema ba bi atena kama comfortably se be ya wonso betumi afa afofra akere wonum san nwuma ni bi for 0502 2767 0502 2767 027 offer Seneca Practical Skill Center enei yene wo ebedi enkomo roke yen yede pakum capsules aba abedum Ghana mema ononom pakuma ebo siesie Jenica 442 siesie Maa Akos yakuma enum enu nti ema no munum bi ven capsules wo Johnson wa yase ya o Johnson 10 minutes titiu anajo wo de ven capsules ma ne mema nyina na enom na metfagen capsules so ema ne mema dra roke clinic limited dia ba ebo ma moja dia sani ye woni pedua ni mo otu aseje ri fa namro mu kosi form woda na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumaden agodi form ma ne mema no mo de medfage na kokra ne abrewa no mo a okọ jogging na rocker ye wokuma se alababo abu station ye ni school house in addition mo friend 0248 885040 0248 5040 na Alaska Star Enterprise original wallpapers ahifie enunti u studio ho wo salon ho wo office wo DCU wo office wo omanpani wo office wo ohene wo palace wo mesawada banking ho recreational center ho papo monfa Alaska Star Enterprise original wallpapers or different Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark and Sweden ediabano woto wallpaper e Alaska ho enfie kwoto pepe said the wallpaper netia enetie empa enunti for Alaska it was 055
4114878 055 411 4878 and now 0268 419596 0268 419596 installers are mope wallpaper papa no monfre Alaska Kumasi Owadum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza no Currency Ventures yani de Zahara enupa no abano Zahara mixture ne G capsules no wo de mixture ne banum G capsules no we anopane anwumre wo fa uyi G capsules no mienu a wo hwe mixture no cap na ebutu so no 3 caps na wo de anom anopane anwumre gonorrhea syphilis oba odepoa ekuro ne sansa egu ba mu kuro ne sansa egu ba ma ho ne nyina ebe free ho ebi still immune system so chasa wonom a wonta anyade rough emankwamo na akutia yade no ho yeden Zahara man capsules be ma wodo branda wabo adabridjo wodo brego fan club odie eye Zahara man capsules ebe yu sisi mu fi nyina na afe ama ho ayeden hindi herbal medicine malaria fever typhoid diabetes unam ya mesawada wodie eye hindi herbal medicine Zahara enupei ano enam tobi na abenu so fa so kanshi drug line herbal ne pharmacy chemical shop mu enyena for Dr. Currency Ventures was 0246 348334 0246 348334 then Dr. any enkomo 0246 348334 na Zahara enupa ni bi fido quick loans no so ene ya di fido mamo shanensa mamo papa se fido quick loan no ni na so be download the Fido app no Google Play Store and now what dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash eno ano no bo se bi a wo pe bi e de be ma ma wo mobile money wallet no enye active na je se e de tumu a to me ato shane so say Josie fashion every wono e na apa matade a e hye me kama we e straight dress and a hye me kama santi no wedding engagement party adoring with dinner with everything office when na no ma Josie empam enfama kamenko nanka woniema nyina Josie fashion and be pam ede amawo Josie enambeni owo bom so when meet me the sport edition mo 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion 0243 433 465 manem pam woniema nyina emawo wo abrochira ya be pam ne dia bro she's ewie wono na ama me rig ahye na fe waye me makeup kama she's ewo Kumasi Sports Stadium one Unity Oil and edi ehwenemo wo pe konra eyaye no riga wo kapa wo be she and short hair long hair bibia wo pe bia no wo be yo ede amount and fa wo ne ba bia wo wedding engagement party ba bia akobia ma she's enya wo rig no amount 0249 155 776 0249 155 776 na enawia Dr. Gbedema herbal clinic Dr. Gbedema herbal clinic ya de Gbedema garlic mixture no aba ya de garlic prekasa lime and natural herbs and akabom ya de aye enu ntimu astrade adrare mo mofu aye kapu no mesewada uyi stroke uyi Gbedema garlic mixture no bi na Dr. Gbedema adre ubedi ho adanse and big man capsules eno ema meme janso be ma wodo benada wodi boss anu waje mo no ubanom big man capsules aka Gbedema ko capsules no eho ebema ubema jinaso ukọbọ adwuma ba o eba ye den ebema osisimoden ankasa big man capsules and Gbedema ko capsules numbom na Gbedema ko capsules no ankasa no etu koko ase na eyi free of yam tim eno so ebema oyam ago kama Gbedema ladies capsules oba wakoso kumenum ono mu ebema ho aye clean eba ye dry na afi aye tight e dia ma ho eye godesh powder and the capsules eno dia entehye wo bia wo asma pa wedro eye godesh powder and capsules no enko kanshi drug line tinatare about center ubenya biato ashaman for Equus Pharmacy and within my pharmacy Carnation Kasua Tribe of Judah for Dr. Gbedema 0248 288788 0248 288788 and 0272 422242 0272 422242 na any Dr. Gbedema any enkomo na area wo pe baby ayaresa eya adoma chede ma wonom dia hyene so se eye grace gift omo ebetu yade nyina ase deku e de amount prostate cancer prostate enlargement be ma waye mre oba wakoso kumenum
awana wo fibroid, stroke, hypertension, diabetes, hepatitis A, B, C, and D, typhoid fever, malaria, ulcer, the we here a grace gift, ayarasa, adomacha de edema, one kumase, wo Oshum School Junction, and Crani Wachimota, Petroleum Bangalore, and wo Fred 0543 320030. Grace gift number no 0543 320030. Dawood Aba Hospital. Dawood 360 capsules no emane memedru oba onom na bema so anum sisi yade awututu away Dawood ointment fetwetwe wapo no wapo so febi dobra sa wona fetwea na nkoyi ni padue no wankasa adwuma na Dr. Dawood edro Dawood 360 capsules no ointment no adanse a eba no eyebede enu ti fe doctor e was 0248 886437 0248 0244 886437 0244 886437 pharmacy ene kam ka show biamo ubetumi enya edupa yibi kafefe so talala eyetakwa bento kafefe capsules eyedro bema umema yemkofo mu hunsu fita wo bema no ade sa ubembe hi wenya syphilis gonorrhea oba odepo enka wo ho wakosuo kumanu chese ewomi ewo aye something which is there mese wada oba nom kafefe bema nom kafefe eye kafefe talala je Harriet number na friend was 0207 183 819 0207 183 819 Daniel Bakwalenak Apidance Madebo Bwaso Uskobi ewo enkoko pharmacy ne kemka shobiemo ubenya bi 0207 183 819 eno eye Harriet number bomodia na efriend sesia na eni daso ho herbal clinic yen ena eni yade eni ye nipadua no ekania se wo probi o ma specialize wo eni yade sa eye ni daso ho herbal clinic eye te woni su receive eye pressure na sa eye cataract ye winya ye eni daso herbal clinic di kanji wono number nefa wo maame no papa wa bre wano akokora ana wo banu ani su ye receive ne ko ho ni nyina ebe free ho 0540 864 232 0540 864 232 0559 901 234 0559 901 234 hernia fibroid diabetes enumunka anesisi yade stomach ulcer and hypertension pressure no kwosro hepatitis chese bomodia nako enidaso ho herbal clinic enkran Tabora Alhaji wala ko Jansen Kumase Patase brother man kwanda so estate wa na ubabuno istachima go so afo go so no woti regional won so yewo number no na me dia to no fa na frɛ and da so herbal clinic sesia ye twa ye waba na fe yakwa homa no so bema efisa wo fa rocker capsules ntimo kwa minister na wo de kan na minister fra bantie say abantie obano they say awaka no ntino me yi no abantie si yo baby o won no efuom nti woni sheka fa nti se wo ba fia na nyankopon si o na sunjum my mo no me prayer nti my sister say it is hard here on family ko hospital no nyeti baby abantie no ba ejimi ma no say on baby bia ma me no say abantie no ba obepi ya Rahim odi aka Rahim diti obepi bia ama me na ye de yi hospital no wa na omodi afaka na wo ho nti mega to minister me say be Rahim city ni peba ya woye nti say me ko hospital kra na nya dia Rahim baby bi na minister san for Rahim etri aka to say Rahim me ba so nti we ko fie no ko say niska ma me mfa oba no mfa no ko hospital say wo bre Rahim ka to minister for no supply say we niska bia a wo de be ma say ye for ko hospital ma me dia ni so ni ya wi me sunya wo first one pa me be ma su by second born eso say jawenti no met one no sunya na me de boya na me de ko wo ye sabe na Rahim papa no a wo no be pa cho ma ne ba no sabe no wo Rahim papa no so de so e tira ha na one fan ko chen sa be pa cho nyina de ne ba Rahim esa be fa wo no di ye wuni ma ya ka bro wo no aka se fro Rahim e ka se che na sama papa no so ta ka no se ka Rahim ya aboa nko be tu na sa kwa to aboa foforo Rahim papa na ka Rahim papa se Ghana no so what you see no was ka Rahim e ya aboa nko be chi Rahim akwa ton asa to aboa foforo na so Rahim nya aboa nti no hweye nti no was me fa ya onu musa
itima metiani suona na mi sister ye na asem nko hospital no me se nko hospital na mi sister mi se de wo so aba bo musitie me ko hospital na ebetumi de how de abasa ni nguase atoye anye nya hospital bill mpo yi ye ho nti ampalampa me de ti ho aja nyankopon de wonaye sima na mawo nyankopon de mawo afa me ho afa me ba e wo fie ho a mi sister na je mawo wono ni fie na sister wonya medwa wonya medwa wono na je woni twa kwa ni fuma eyi e kire de ni pie me ba cho na sini bi ben nti enu na obi kura fa no nurse ni number e de ma na e frey nti nurse ni krampo e complain say adan nti wono akasa be hu na story no me ka me house frey no wono akasa no we hoye ena wobo aye no ye bi enti wo ma me ndro nyina mpo treasure me ndro se me nkoto bi nti enu na me tete ho a ena esa frey rahim ya one po afre bi no ya na esa frey rahim ka che ne say oba na wo na wo oba wo oba emu rahim atwi na ni krampo si asa me wante to say jibibi po fa ko to enkwan kran na di mpo no eni ho me de te ho na afi ni am hu sese no baby adru no manya be 3 months nti no ne wose me sambe machi na me sambe kan na mpaboa se me sanya bibi edi me fere hin ga se rahim se baby adru me pe cafe e di aba ejura back aba be ton me noma rahim ga se cafe ko wani bi iti me complaining ye na me anga sama busu for my sister o ma me 2 million no me se me infant na se me tena se sa me se ngwa konya no he na me de cafe na me de ko ejura iti me ko du ejura na rahim te de me ko man friend se me ba no rahim te wala me ko so rahim so rahim asem na rahim bisa me se na me pede ho dem ha adi ndi se me ba no man gwan ko si me papa fie e na me ba be si ono ho na me ga che se me no wona te dada ana se me no papa fie no nete nti no me no wona te nti me si o wonche rahim ga che me se me kra no me ha no na wono no wanya na appointment bi a wo ye na me ba beti eti wanya de yin wanya no do bi a wono no o van sie me ono o catch me wanya le na wanya na appointment bi a ono wo ye na me ba beti eti no appointment ene ne oba na wanya no ene ne oba na wanya no wono wanya na appointment bi a wo ye na me masore na me ba 0322498036 within the baby afrefree Maa Akos mira ni bia ni ko di ko ni ka so firi atu su na ka mpa ba fi payment code mi yan pa bwa ya so ni ke to mi mo bibi na ke ke mo kan se be ni ya ba na se bi to bu su na na sambani uto na se ni ya ba ma zero ko na ba no ko na ko fa yes mo wana ko la ko ko fara sai ran ko ko sai afano ga wonon ya du biya du be mala en tuna de mu mo ni de biya ke be se ni ya ba na mani o mo so mu su ga na ya no mu di ya ni ya ma na ne de sama men se ni ni Yame insha papa ayona 0322498035 0322498036 0322498037 odin baby afrefree. Hello. Yes. Maa Akos, good afternoon. Good afternoon. Mama mo le ma pa mo bon ta to ni jali jo ayo ni pe o anu na kokodo. So, na kakra me kan se me na ba ni na ya mi. Ebi bana wa ko pam tini plana ore contact na onje bia na won ka because ko pa na uri ti bia o tini plana na ba ma so mbra na mutna na bia ntu na me ya ba de ni ya ba de chala ni ka men kwa ma jina ka ni plana ma plana papa no so na o ma na ko shena ita ba no e chere bit ma be na ntu pa ni ko bi ti ma ko ni te ya kana ti na bia to ye na me ka mo ni pa mo ko Show papa menu abema yona pharmacy woman na the piling capsules and the ointment no aba no kwasem say eye koko edro tatahwe a wonum bia koko ase etu within baby afrefree meni aba we fi aba baby afa kwata baba pa meni aba ma se wa asante ma pon ko fi afi le ka ko meni aba ma me mo baba so e de yanko pansi se emenso ya di ache ye meni aba me dia me ka tell ni ama no mu ya kunya no be certificate se no kudi wo a o kan tell ni aba ko se papa di e ni wo no hu be bia no kura ni wo
And then you will bet no better could you book on the check Mamasu. That is the one kind of crack. A woman want to come in there, you quit the idea. Woman better say, dear, you better take this one kind of question, Jenny, may die. It's no clue one more kind of question, any name that, or Ben O'Connor can could do with any young. It's a senior woman, many people, merely crowing in the Frano. Was it, Busminius, and your man is a car. What walk on an Busminius, and I'm man is car, then, yeah, and I'm in your back as the car, it's up for the 12 years. When you are not the lady for Frano, but there's no possession, and up now any day. It's a semi Abema, so to the Babra, Roman Tracy, not Busminia, they are for 12 years with the deal. That would your man out in the upper. And then take it, say, man, and when we said, Chevy Ghana, I say, Bema or banning film, what do you mean in many film in Tessa? As a colonic travel banning chain. No Bema to do with the Nadia Mano. Let's see your wedding for a better name and it's yet in Yadi. It's just said my nephew, I know the two Colonel Gumam that one after kind of fight to make a daddy. Women and Tracy, not the just in the Bano. Who called your Colonic Mom, and now we hear my big number Roma. And no doubt, who may be committing Yaba, no matter the 20 years now. Say out to you baba me da tini aba baba bi me sha fa kwata you na pharmacy number ni je na ekotu piling capsules and an ointment koko adre ni be 0597 216047 0597 216047 and 0597 216037 medi ede Maa Akos ahani ade akoma mu nsam jumadi ni nesi abusua pani Samia Champon ayakrado woni ne team ede Akoma Sports Powerful Sports ede 87.9 Kumasi.